one member nasi President Republic Combination diniba Malik Sari Mandala Apagi members in Adan Tahunaba Malik Sari Mengenai sebelas kekampuan combination diniba Ketuman Pulau Betul Swasawakan National Award sebelas kekampuan combination diniba Malik Sari Mandala Apagi members in Adan Tahunaba Mengenai consultant होगा election दिखेगा today career consultant service होगा marathon project सिंगापुर नसीबे gas member election दिखेगा Malik Sari लेकिन gas warrant diploma election दिखेगा National Referee Volleyball Thompson Designation Singapore Nasibu Kesa Volleyball Formula Election Dinaba Malik Sari Mengenai Kesa Volleyball Formula Election Dinaba Bukatana one member Selvam Bimel Singapore Nasibu Kesa Volleyball Formula Election Dinaba Malik Sari Mengenai Kesa Volleyball Formula Election Dinaba Bukatana Hizam Pulau Dewi one member Nasibu Kesa Volleyball Formula Election Dinaba Malik Sari Kesa Volleyball Madi program kita Nairina tapi lagi Nasibu apa betul sehingga program election dulu waktu sudah pergi Nasibu bahas program election dulu bahas program election dulu kubur Nasibu kita lining nasi May sukat pinag naman Malik Sari Yani tanggal yani
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯆꯨꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯋꯥꯁꯛꯕꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯃꯦꯝꯕꯔꯗ ꯂꯩꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯆꯔꯤ ꯂꯝꯌꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯤ vice membershipda guest president amadi guest honor onara special guest ki power organization nation leadership da base amadi loga present tawrabatu da kogi lumbrani da corporate de ekana ahal loga sarakazi sihasara vice member da Professor Professor Mason Samosin Conclusion Sir Kapilan Sesi Kakilaban Imam Amadu Kakilaban Ibesa Bahas Menangkan Pernama Muluk Sari Lena Egi Akshisarga Kasambi Itu Sahus Nasibitas Kembal Ebunaba Profesor Nasibu das membershipda program-da formal election bukan matung nasida nasibu program nasibu welcome Dr. Sabadu kinar address begini ba apa bayang manzil mengkatur ba ayuaba nation amazu sinado nasibu program nasibu kinar Welcome letters to the Kokosel. Aham Bumutada Lamdom Asibu Kondiba Ibudo Ideldo Animoku Amon Bukela Konsidaraga Nasibi Yanfaraba Unit Agasti Tantara Kadata Asibu Yoga Mairo Singh Nasi Mairo Singhu Roko Vithoramasida Asimba Kaya Kaito Pidina Nasibi Dais Lensin Biba
ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯁꯤꯟꯖ ꯂꯥꯡꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕꯤꯃꯜ ꯈꯟꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯁꯤꯟꯖ ꯂꯥꯡꯖꯤꯟꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯔꯛꯏꯕꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯋꯥꯆꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇꯪ ꯇꯧꯕꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯗꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯇꯧꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯦꯟꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯌꯥꯝꯕ ꯌꯥꯝꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯐꯥꯎꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯁꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯗ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯣ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯂꯨꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯃꯥꯖꯁꯦ ꯀꯥꯏꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ 12 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯔꯒ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯈꯟꯖꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯕు ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯁꯛꯈꯪꯕꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯈꯔ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯟꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯌꯥꯝꯕ ꯌꯥꯝꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯇꯧꯔꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯀꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯛꯇꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯗꯤ ꯋꯥꯆꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯋꯥꯆꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯐꯖꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕꯗꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕꯤꯈꯣꯛ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯅꯦल ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯣꯜꯂꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤ ꯄꯩꯁా ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩꯕ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯨ ꯊꯥꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯌꯧꯕꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯉꯝꯕꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯕꯤꯗꯥꯏ ꯂꯧꯖꯩ लाइसेंस अमरसिदा ममयाबा वफम खर थंदियाबे मसी वेलकम एड्रेस फ्रॉम ईमेल एड्रेस ना मदता क्वेश्चन ड्रेस राइट फ्रॉम इलेक्शन दूगा वन मेंबर दूगा फिजन तिले इधर जासना वसूली करंगसी का बड़ी दोनों वफम खर कसित थंदियाबा इलेक्शन
Densa presentilo geso wala yak nanda mamanya laba asu thara suda mamanya laba pon kare tata tambule mene sejala jini basu mate dili mangkalo thara sa pon shari menena geso wala ni thara combination deba nanda masige subscription ga wala national referee volleyball geso wala ni thara combination deba kaka Thansam Desakeswar Sunado masih dalam masih ketemu mana wafat kerana tentang tentang mana Malaysia. Makata ilam dalam semua berdiri bah ibu bapa itu jo, ini tahun dah saya tahun jauh ni, mana masih Pangsa masih mampu ibu bapa kasih amadi sequence special wesel bola mana ilam dalam masih lain orang masih mana masih guardian sih mana
इसासिंग छात्र छात्री पाइपनो पोहामुकदा इकोनॉमी जरी असुमबा यामना मरु ओइरबा ngasigi पिछली सफलबा नोमोनोमगी चपतगी लमजेन दानारी सिरा ngasi इरंगम कायबिको WhatsApp group na ngasi asumlaba nahomna ekoi छात्र छात्री को असुमबा कोई आलमबा खुदों खरतल पीबगी और मसी पांचों बजे असुमते समोशेना पूरी थोबचरी विनवनना मसी इरंगम पिक्का बताए कोचिदा थोड़ीबा इसा इशुशी मसी असुमते मसी पीबा मम प्राइज से असुमबा खुदों बोली वही आई कैरियर का नसी कार्य को की लेगा नंगी नया नंगी का काशी ना तौबीरे में से ममन नाई जब खुदो न्यायना नसी लाखवा नसी यम नमस्ते की क्लास टे नमस्ते ये पास तो प्रभा इसासी इशूसी ना नसी yang terjadi ini nasi itu mana tàu cái thang đó hài nó đôi na last day nó đi clear hai ba tangkat ani si ekoi satra satra oi bada kwai tagi maru oi ba education ni matang da kwai tagi tangkat kwai tagi lu ba lan pam ni last day lagi clear pa ba sida ai na sakka doi ba engineering na sanin ba medical na sanin ba general line na sanin ba ko team pass to ba de matang matang ai step la pa ba da nina ये पास तो जिंदगी दी आई एम एस एन बमा मारी मसाबा सब करोनी मशीनी न कोई दा फायदगी मरुदु मतम तांतम मोदी फायदगी बनवा वलीबा मतम से क्लास 10 में दी ये भी अब बोलबदी क्लास 8 तक ना क्लास 9 को सही ना सीधा होना रो भूली क्लास 8 तक होना तो क्लास 10 में हम वतनी क्लास 8 तक ने पूरे पहुंचदा लेइबा नकोई नहीं हुआ है ये कोई ना कम्पिटिटिव एग्जाम लागू का अंदर हाई को पुडिंग मत से हाई को कोच क्लास 8 to 12 से भी लोई ना लागू का बोलो मशीनी अकोई ना नकोई ढाई जन इंग्रा लोई ना मशीनी इरम दम से ले लिबा गार्जियन सिंगा अकोई ये इसा सिंह से करी तो सोई की दगे इसा ना करी तो सोई दगे ना लोई ना तो वो नाते नहीं अदुबो मशी आई अखोई सुम उजबदा लेरिबा अखोई ngasi napoibu ikai khumnaba utuna angamba mana khajikang piba sida napoina matam se chhatra se karino matam se karino time table phajana chemaga chatkadawadi aina lari pagado usi karma matam no aina school sakado matam karma ka andaro aina tuition tawado usi karma matam no hai usi khandragadi chhatra gi value less way मसे ngasi लेरिबा छात्र खुदिंग मंगा ngasi मसिगी टाइम टेबल सब जाना वैल्यू नांगा टाइम मतम नांगा सत्पा छात्र दो है नोंग नत्रग नोंगदी नांग थोपा सोइदमकी मको थोंबा ngasi होरई बैसा सिंगदगी सोइदमकी ओरगदो नाबसे ngasi इसा सिंगसिदा ngasi वाई सिमा थमजगे लोइनना ngasi सि छात्र की थोरमनी छात्र की थोरम सिदा होय नंगंबा नंगंदब खरदी यावनी अदुबो ngasi uniform selaga एजोले छात्र होइना आइना तमनिबा छात्र 11 12 10 uniform selaga लाइबा सिदा ngasi इरमदम सिदा लाइबा अहलमन मयाम सिदा मसे नकोइना उटकदोबन मसे करिगिदमक्ता नकोइ छात्र ने खंबगी खुदमदो अखोइ ना नकोइ उबदा सिना सिनिको हाइबदा अखोइना खंगदोबन मसे अखोइना मतुं तारफदसु मसे गार्जियन सिंना मसी जिमा कोई थोई सेंगना आई वाखलोनी मसी फजबर फजदबर दिखंजदे अदो क्लास आई इसा सिंजे सुगुंबर रिसेप्शन प्रोग्राम अमा स्कूल की थोरमदा कॉलेज की थोरमदा ओरगसु आइना यूनिफॉर्म अमा सेट बि संगुरगदी मदो स्टेज दा कारुबदा मदो खितंग फजब वाटकनी
ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟꯇꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯇꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯇꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯐꯣꯇꯣꯗꯨꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 1ꯗꯒꯤꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯂꯣꯏꯔꯕꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯊꯝꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯁꯦ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ngasi satro wariba isasing isusing da aina message oina pijani se loina na ngasi napoi gi matau se hawari ba matangi hojik 11 12 kari ba se matang 12 pass to bada hojik 9 10 kari ba sina hayeng 10 pass to bada napoi da tawi ba se yengaga mapoi mu matang la do ba generation se hayeng hojik moi naha wari angang wari lai kan tammi hayeng moi matang horakadorbi mayamdo nakoina mu oza horakadorbi ahal horakadorbi mado masi nakoina tungi oirakadorbi matang do nakoina tawgimdo matang tamakadorbi haibase ngasi nakoida thamjage loina na haining mawadi mayamni ado aina khara haijari base kasu aina खंजबा वकल करदो आइसा आइसु आइ लेकाई आइ खुंगंगी इसा इसु मातु ओइबगी आइ हाइजबनी वाइ कर से आइजर गपुनो पुरो Thank you, Masigi. Guest of honor, the follow lang election riba Bolivia National Refina Bamanjam Lapa Wafam Nasiri Hagala Liba, Ukubanga Sigi, Bairo Shinda, Bamanjam Lapa Wafam Kara, Tentakna, Tambian Baginaba, Sinzalanchir Bashing Magigi, Bankayutana, Mahasabat, Pagasai Fonduk Shari, Lenana. Masigi Sigres ke tahun election berubah, Bairo Shingi amasung Sanawir Shingi dapat Katutuna Lalaga, Aidiyanga, Social Worker, National Award, Katimayu, Puyavatta Multibu, Masigi Taramasi the May Lena, Wafam Karat Hapunaba, election. Lada masih bukan diriban ibu dawa nabi benda wanibu koruzari loya nawasigi yamalo cing lem laba kogi felicitation program asigi program asigi dais ki pam lang dalingsin diriba president special guest of honor amadi guest of honor sing amadi labam sigi ahalaman lona na mang balingsin biriba labam sigi ahalaman barbapang imay doon siyasal satra na harap pagnamagbuhay na ahalaman taday kay kumabitsari ay ko'y nasigi sili ba program say ay aduki matik tamoy siya na yam na haraw ba yam nungay ba pausay aduki matik darkar suoy ay ko'y picture ba su ko'y kalmi ko kilandam sida ay ko'y apraba mahiroy kaya semet taba yade hay bagi wakalon da ko'y tauray ba sila iba program se yam na appreciate do ay ko'y si lamdam mama sabat pa lamdam mama ko'y rakna ba bada hogala iba na harol sing se masi mahay masing matiksa na hayan da ba yade ay ko'y hojiki generation si da sa liba may tambagi ko'y system je education system je ay kitang siyento aningi maram di kari ginawa ka na hujik sa ayam mana angang sing sina like tambisi ko'y question and answer je say at the same time ozajing at pithok je teaching ozajing teaching method ta jo question ga answer ga chap
ꯑꯃꯨꯛꯇꯗ ꯑꯦꯠ ꯁꯥꯏꯃꯜꯇꯦꯅꯤꯌꯁꯂꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯇꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯆꯠꯂꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨ ꯊꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯊꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯂꯒ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ मागे थिंकिंग कैपेसिटी अखोई केनोददी साइंटिफिक थिंकिंग गायनबनीको साइंटिफिक थिंकिंग जे मसी याम वालकपा साइंटिफिक थिंकिंग वालकपना मरम ओइरकांदा हौजिक करी ओइरे हैगाना अयामबना लोइना लर्न बाय हार्ट जखिबजना सिफा पुर जखिबजना मसिना अखोईगी हयेंग नोइना करिगुंबा माई पाक्तना सरकार की अचौब थबक अमा एडमिनिस्ट्रेटिव कनोदा चंगाकांदा एडमिनिस्ट्रेशन दा चंगाकांदा नंगना एनी अनसिन सिचुएशन अमा नवंदा हैंडल तौरोना सिनरकांदा नंग साइंटिफिक थिंकिंग दि वाटलगदि नंग लाइक तमकपदा यावदबा सिचुएशन अमा नंग कमाय तगा हाउ टू कंट्रोल एन अनसिन सिचुएशन हाइबजे यू कैन नॉट थिंक इट अदु नंग खंगो अदुना अखोई साइंटिफिक थिंकिंग याम लेबा मथौ ताई अदुगा अगांसिंगना लाइक तब मतमदा आई इसादा पांडम मम लोइंदब सोयरो इसादा एम एन ऑब्जेक्ट लेतबा मी दी केदोंदा सुहोना निंगोय आइना आइगी एम दो अदु खतंग उबो महिरोई कोरिंगी पुंसीजे स्टूडेंट लाइफ हाइबजे नोय उगदौ से अतय अम उगनोबो नंगी टारगेट तो नंगी एम दो अदो कमाई तौरगा आई मसी यौनब चक्तब यादे हाइबगी वखलोंदा अदो न खल्लो अदो खल्लकान नंग नसाना होदनिंगबई वखल लाकनेब अदो नतना मीजु लाइक तमनैना पकम तंबै वादि अदुदि कानदे अदुदि इमा बाबा वानाबनिको हौजिगी मतमदा लाइक लाइसु तमदा अदुगी मतिक पैसा संगी मरमदी करिगिनो हर कादा लैदिबा सरकार की स्कूल जिंजे अमत फत्रे फत्रे जी करिगिनो अखोइगी स्कूल जिंजिदा येंजन बिनबा मी लेत्रे एडमिनिस्ट्रेशन सोन जगादा अफबा इंस्टीट्यूशन अमुक लेरोय प्राइवेट स्कूल में फरगा सरकार न फत्रे जी करिगिनो ओजादी लरी हाइबदी सरकार ने हेलिबनी सरकार की स्कूल की ओजा ने हेलिबनी तलब सुमुइने हेलिबने अदुगा प्राइवेट स्कूल ने फरे कइगिनो प्राइवेट स्कूल दरी एडमिनिस्ट्रेशन द फजना तवे चांग नाइन ओजाजिन स्कूल काली चांग नाइन लाइक ताली सुमाइ तौना एडमिनिस्ट्रेशन फाइब अरो अखोगी सरकार की सिदी पूरा कोई फ्री द मालंग द तावर लेबा इंस्टीट्यूशन यातने येंजन बिद मपु पांद्र भाई तारे अदुना ओजाजे कानिंगा कागनी कानिंग द्रग तोकनी लाइक तानिंग ताकनी तानिंग तोकने अदुना स्कूल फगलजे मिशन तौरगा स्कूल फगलजे ना अगांग सिंग यूनिफॉर्म फ्री द पीरगा स्कूल फगलक तो नतेबा अगांग सिंग लेम न चाक पिजरगा स्कूल फगलक तो नतेबा स्कूल फगलजे आइ तारगदी स्कूल दी ओजादो फजन मथक तो होनजेबा स्कूल का दबो ओजा लाइक फजन ता दबो ओजादो सस्पेंड तो उनोबा थबक्तगी थोखोबो थबक्तगी टर्मिनेट तौगोबो पूरा डिसमिस तौखोबो सस्पेंड तौरदि मोइदो होजिकी मतमदा करी खल्ले पैसा तुंजन बदें खल्ले सस्पेंड तौरनी था खरा सस्पेंड तौर लेरनी माइ खंगना चानबा थीरुरनी अदुगा खंगना चानबदा वाचो वानोम तौरगा माइ सस्पेंड मो हंगलागाना मसाइ माना जत्रिबा सस्पेंड जत्रिबा थादो अदुगी तोलोप तोल पुलक फंगे अदुना मोइ खल्ले सिदी सस्पेंड जबदी नुमाइग्रेदा तोलोप तुंजन बनेना अदुना मथौ तौगदबा रेस्पोंसिबल ओइरिबा अखोइगी एजुकेशन डिपार्टमेंट दा मसी जिंजना फजना मथौ तौबम संगी सरकार जे फजना अखोइगी एजुकेशन दा मीटिंग चंगबम मथौ ताई मरमदी एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ सोसाइटी हाइनरे बनी विदाउट एजुकेशन we cannot proceed
we cannot bring development in our society. Educational qualification is basic needs for each and everyone. Everyone needs to be educationally qualified. Qualified oidaba yadabane. Aikoina thabak tawba khakki tolop chana bakki khallaga larik tamba hunade. Aduna larik tamba matamda sengna yamna clear oida ko phajana taseng taseng na khanga sakho nang khang ka do thak to se class 8 na 8 ki thak ta khang ka do do seng na khangi ba 9 na 9 ki thak ta khang ka do ba 10 na 10 ki thak ta khang ka do sing do seng na khang ka sak to sak ta mo adu ne ya ma thong tai adagi amana aina hajan ni manga akoi ki satra satri sing se masi haujigi matam da discipline je yamna kai thare discipline yaw do ba Satra Satri Kedong Nasu Asaw Bami mo oy Asaw Bami oy ye khallo Koi Keno na hai ba Abdul Kalam na kahayram idana Dream a big dream Hadi Manglo ba asaw Manglan lanta de koi Biya keno na Koi miyoy ba na Hingnari ay asama da hingnari ngakta ne ba Asagi ngarum da ne ba Koi miyoy bipun si Ado nang na tawag ba asado Sato achaw mang ngobo achaw mang dradi achaw ko yi kan dradi kay dong da su oy roy ba ko ay sum matam khara like ta maga dum thaba ma phang bam to loi re khan laga lai bu na de akoi gi mayam gi competition da yaw mo boy ba ado hujiti competitive world ni aduna akoi khuding ma se challenge ma to da de karam challenge afa ba da to challenge ma aduna achobo manglan mango achobo manglan do karigumba by chance nang je miss koi graju manak nak pado khara de dum chaur ne dana pai de chaur manak to da dum phangane ba ko aduna akoi hona ba le kumsi hona ba yam kan ba mathok tai hard work is the key to success se mayam mai khangara ba ni hona ba khatna mai pa e hai ba se ado hona ning bagi wakalon do madu kanana piba mathok tai hai kada environment bagi su akoi masigi wakalon ji influence environmental influence si su yamna environmental impact si su yam koi gi student life da yam takale peaceful koi ba educational environment ama sebat mathok tai koi sai da hana su na drum tawle raga ai ga mai lai pa doi no chumra ai kamaina like the study the attention be do no aduna ai koi gi environment phan ba je masisu yam na mathau tai adurga ai koi gi angang jin sida mama mapa oiba sing guardian sing adagi parents sing sina ai koi gi angang sem ba je sigi achok dai ta je mama mapa khut ta lei angang amagi hek ahan ba mit na uba Ishor amadi mit na uba oja se mama mapa ge achok dai ta lei angang ama mi oi na ba na ba da mi oi bai ba se angang ama mi oi bai ba se angang ama sem bai ba se lai khakang taman ba du khak na te ai sa ai gre laring to di basic dik ni ai gre ko phai gi hing ma da sang dra ya dra ba ma sa am ai hing ge di chak sa ta ni sumai to duna hausigi matam da ai kai gum thabam to ge ta ga di lari khara di yaw do soya de basic net ne aduga nang na sana bada sakera football sana bada phau ge gera cricket sana bada phau ge gera weightlifting da tor gera boxing da tor gera adagi sai sa bada phau gera lila sana bada phau gera artist hoy gera adu di nang ya pamba khallo after koi 10 plus 2 pass tor matung da de nang ya apama mai kai da tum sat khibiya ne aduna aina haijaning bade akoi mama mapa oi basing su akoi gi angang sigi apam bage sigi matung ina koi hona bibam sang angang jina som da kan football sana da phawning ga aina IS oi or kan doctor oi o kan to hon da kai su kana roi ada mama pa jing da ai ga ngang sigi apam ba kai no je fazana mun na diagnosis to re yeng thong bom sang em
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯅꯥꯕꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯥꯗꯧꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯨꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯋꯥꯆꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯔꯖꯤꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯏꯔꯕꯤꯈꯣꯛ ꯈꯨꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯕꯣꯠ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯦꯟड ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯩ ꯂꯨꯄꯥ 1,00,000 ꯄꯤꯖꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯔꯨꯕꯩ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ इनकरेज तौबद पुनिंग थौगटपनेबा आई पैसा याम पाइबे नते अदो मसी करीगी ककाजिना दादाजिना इयामजिना आई सी करीगी हाइरे इनो हाइबजे करीगिनो हाइ कान आई याम फानिगे नोइस नोइ फबाइजे अखोइ लेबा फदोइने you are our young generation future generation ne noi noi phatra ka da koi phaba yar wai noi phabam change hogalai bana jing je hogalai ba young generation je si phaba yam dar ka le aduna na koi pharkanda ai koi leiba phagadawni madu ki damak na koi phanaba ki damak da ai ngasai ai na thamjari ba prize civil service exam pass or pa mai successful korapa मीदो छात्र छात्री दो आइने सुंसोई सोइदना पला मबंग मना पिजगनी अदुगा लोइनना आइने साइ हाइजगे बदो आइखोइगी मणिपुर से इशू मयामना थल्ली इशू मयामगी मरक्ता आइखोइने स्टडी तौगदोरिन अदो सिगी इशू मयाम जे लोइसनबमा संगे सिगी इशू मयाम जिदि कनाना लोइसनगदौ दो हाइ कांदा आइखोइगी political power पाइरिबा law makers सिंसे सी मोइगी मथौनी law हाइसे कनाना सेमरो मीन सेमी अदुजु एडवोकेट ना सेमबन देको हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की जस्ट law सेमदे कनाना सेमी legislature ना अदा भाई legislature सिंसे सी legislature सी बुसेमी legislature बुसेमी बिजना legislator को legislator जे कना सुनते अखोई की MLA मंत्री जिंगसिन को अदुना मोइजे लॉ मेकर है जे कौथोखराबा माले अखोई की मणिपुर दा लेरिबा हौजिक लेरिबा इशू मयाम जे करी दगी होरपनो what is the root causes of this violence and this issue this is chronic issue chronic होइरा बने मतम कोई लगी ममांग लगी तौरा बने मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी द सिग्नल पकाइसे याम कोइरा मतम दगी नि आइखोइ नगाइ सिलिनाउ सिना गेटर नगालिन ताले मदुजु नगा ताबे एरिया के मणिपुर दगी लोपोकी गया बने मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी द सिग्नल बने अदो मखोइ की डिमांड दो होजे हंदोखराब्रा विथड्रॉ तौग्रब्रा तौद्रिब्रा अमुक अमुक डिमांड तौरखिदोइरा तौरओइद्रा हाइबगी क्लियरिटी मुसु लेते सिगी क्लियरिटी लेद्रिगे जेरक सिदा अमुक हुजिक कोइ सुमनगी नाक साउनबगी कुकी की मैदै के तौनब लान ओइरमद्रे मोइदि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन फंगनबा हदि मैदै के अखोइगे लेमिनबा याद्रे अ तोंगान तोंगान खाइदोपिरो हाइनबगी प्लान अमगल यावना सथरमबा अदुगुंबा अखोइगे ngasiगी इथनिक क्लास मैदै एन कुकी की मखोइदि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन फंगनबा मखोइगी कुकी लेन फंगनबा ओइरममेबा अदुदि मथंगदि अखोइ मणिपुर जी फुरुप 35 तामिनबा जगह सिदा पिकचु पिकख्रबा अदुगा फुरुप मैम तामिनबा जगह सिदा मागी मागी होमलैंड तानरदि अखोइ मणिपुर जी मणिपुर ओइगिद्रा तम खनजिने खोइ ओइरोयबा अदु मसे लोगी मतुंगिना तानबा यारेने फुरुप अमना
ngasai magi homeland talai do Indian Constitution na ayaba pib ngasi nagana taliba kuki na taliba homeland jingja masi tanba yabagi ayaba ji Indian Constitution ki article number 3 na pib article number 3 na hai ji no state amadagi ano ba state ama semba ya state amagi boundary hongdo hongjin to ba ya state amagi maming ano ko thon ba ya hai je Indian Constitution ki article number 3 na pib sigi article number 3 of the Indian Constitution ki matung ina ne mo na demand to raise abai daragadi kukina mo homeland ki demand to pada Manipur kai be arwai na kuina leiba nagana to pada ju Manipur kai be arwai na kuina lawba khangate ai koi mai dei thawai nam thadoi bani Manipur kai be arwai ham sida adu ki mathakta akoi gi yum kai bo mai thadok piraga talai nei isa gi iram dam sida saidang ro ina koi hingi bane bo hojik relief ke dai ba myam adu ita ga de koi sida lai riba party don gi khena ba thibirano BJP Congress to piro stakeholders in lai riba intellectual person myam ama lai riba akhang hi myam ama lai riba civil society organization myam ama lai riba mayam se pulak tasan biro ba aduga amtam akoi Manipur se kamai tawga akoi kalhosige koi masigi issue mayam je masi permanent oina kamai tawga akoi solution permanent solution ama kamai puraksige je tanaba matam oire sini dai na janingin ado sida akoi Manipur kai bi yaroina law bongdana si misi mina yaw gai taw leibna kana roi matam ki union minister una bachataga Manipur ki integrity kahen bino na demand tawro wakat uro matam dugi union minister tuna Manipur ki ngamkai sugai kahen loi yetu maton na pakpa lam mache am pawa Manipur ki lam je kahen loi na barbeli thaja ba pira kanda akoi ki yaitong khandon ba mayam je civil society organization wagera chat uriba mayam do harau raga haleba Union Minister na thaja bapire akoi di Manipur ka hela roi ai di am nokning ngebal mai adu ta kan kari gino hai kada barbeli har pune chinda har pune di tungkoi na jana ba yaroi chinda thaja bapire podo ya ning deba tasina Manipur ki integrity je sukai ka hela roi hai targadi Indian Constitution ki article number 3 ngasai gi ain hagi bdo adu da clause pasam tang hapsen biu article number 3 of Indian Constitution is not applicable to Manipur haiba wahi tang hapsen biu maram di India haje sumaina ningthok pandal lebak macha oiramaga ko na British na loksal laga matang loksal laga India je semak hebani hana India wena sumaina saung le ramate adugi matamduda India sema matamduda Manipur was independent kingdom country Manipur di ning tamba laiba oina leijarame ko na thangda akoi gi Indian Union da merge to gi bani 15 October 1949 da adai tara ga international law na hairi kari hairi laiba amada merge to ba punjan ba yai tabu merge to ba laiba to gi merge to matam da laiba pak pachauba total area magi total boundary je masi sugai kai hen ba yade haiba je international law na hairi maram maduna sa ai koi gi Manipur ka hen biro haiba do chin da haibi no Indian Constitution ki article number 3 to the clause of the hapsan biu hairga madu hapsan lakan di ai koi makha ta na amuk hanna ai koi gi tan da phangroi da demand homeland ki demand je masi taning bai wakan leira aroi hadi Constitution ayaba bibi mo en tali ne ba ang Constitution tu na ayaba pirap trakan da bu moi kamai na homeland talak to na ba aroi dadi homeland dandra ba adagi Manipur gi law je loi soi le ko koi je aduna ne sum matham koi sing da tam sum khan rai je tampak sidana 8% ka jawa tampak sidana adu zo mu agriculture land adagi water body khaidwa kanda mi da ba yare di only 4% hutane 3 to 4% hai ba jaga sida di jati khudima
लोइना तामिनबा याय इंडिया पुंबदा ऑल ओवर इंडिया दा 1950 दगी कास्ट सिस्टम चनराइसी पगे जनरल अदगी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी गाना खाइदोराइजे को 1950 दगी अदु खाइदोरको मतबजिदा चिंगी जगह गाइजे शेड्यूल ट्राइब की ओइना थंदोखरेबा कोतादा अदुना शेड्यूल ट्राइब नतबा अतोप कास्ट लेबा कम्युनिटी मतना सिंग ताबा यादे होजि अदु इदागदी हो अखोय मणिपुर जी सिंग हेन चावरिबा पाक चावरिबा लमदमजिदा सिंग गैजि एसटी खक्तगी थंदोखरदि अदुदी अखोय अतोप कम्युनिटी सिंग ताबा यादा तागदी सिंग जी मोय गिने हैरक ताबने सिंग जी मोय गिने हैरक ताबनेबा अदगी मु पता सिस्टम चनादना पता इशू तौदना लमगी लेन रेवेन्यू काहंदना टैक्स थियंदना तौब्रसु तौती हाना मणिपुर दरबारी मतमदा पगी हाउस टैक्स न थियलमे अदुजु हुजिकति थियनगिद्रे अदुना मणिपुर की सिंगी लमजिंगजे नोइना मी तादबा जगह अहांगबजे नोइ मणिपुर गवर्नमेंट गिने हाय ओइगदौ नत्रो मपू थोलकनेब ना असि हांगे ना नंग कैनोम तौचोबा मपू थोलकनेब सि आइगिने आइ जगह ने हरकने सि पता सिस्टम चना निदमने पता सिस्टम चनर कानदे मानना एक्टर मान कोइबा ngamba ngamdaba मागिने ना लोइना हाइजल थमीबा सिंगी लमजिंगजे मसी पता सिस्टम चना लगा मा तंग टैक्स थियनजेबा लमगी टैक्स तो थियनजेबा मा लम कोइ मा उबा ngamdabina lamgi tax to thi ngamaroina magi lamgi tax thiba ngamgadobdo adu khatang koirni adu mana koi ngamdaba jaga do state land adum koijarane adu hujikti moi lamgi makhal amattagi tax thidabanina moigi wakhallon da sense of belongingness da makoi gi leiriba singi lamje makoi gi mapa mapuna thamambani kana kuki na claim tawreis this is our ancestral land kana claim tawreise karigino ha kana pura moije koigi manipur government gini haibagi wakhal amatta machet amta phon disi kai gina kana manipur government da lupa da moi tax thi de akoi sida ta bagda le jigi de loina tax thi ga ta ne akoi koina le ri lam jingje loina tax thi ga ta ne sarkar ado moi gina thi thiendre tamdana leloma singdana leloma sigi manadaba lelo ani je sanaraga bu kamai torga hilga beliga gi marak ta gap la oidoino la kane basu adra base uniform lelo ma chana na mathau taeba masi kana na tawdam no ai ga sai do legislature tawdam dem legislature du kana na shaming legislator jingjana legislator du kana no MLA jings matam du ta koi gi शौकत पर लागदबनी नुंगसिनबा लेरकांदा पीस लागदबनी पीस सिंददे कोई पीस एंड हार्मनी पलाव लावबा पीस से कमाई तोर पुरगदगी हैबदे थबक अम तौदबा पीस लांगनबा थबक की तौदे अदु सिंददे पीस लावे अदु कानारोय पीस लांजे तागदे कैदो बताय नुंगसिनबा लांदताय नुंगसिनबा लांजे कैदो बताय amaga mateng pangnaraganda nungsinaba lakadabne ado amaga mateng pangnabagi wakhalonje hana sagat kom change adu kado da landam sida pes lakani pes la leirba matamda khatani koi sagat palaktois adu ko manipur gi yo sen dungi phibam ja adu ki matik phatre ngasi lambi thong yadeba myam je loina khange si lambi je yadre sem gdong ne je MLA मंत्री गई जो खांगे अब को अदो लंबी sem न पैसा लेते स्टेट की अदो स्टेट की पैसा लेते यार का अकोई दी लाइर भी स्टेट नी अकोई दी रिसोर्स ले जदे हाइदना अदम लेबे मथौ तादे सिने नानीस ngasi अकोई स्टेट फंगमदगी मणिपुर से स्टेट फंगमदगी 1972 दगी ngasi 2025 सिदा लेरिबा कोई पॉपुलर गवर्नमेंट से सही यांखई हुंद्रोई मुक्त पालाई गवर्नमेंट से कोई बीजेपी वगैरह कांग्रेस वगैरह ओइसनो बको मखोइना मणिपुर की सेमिलोन फगतना
ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯔꯝꯗꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯁꯣꯏꯔꯛꯄꯩꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯋꯥꯐꯝꯗ ꯇꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯂꯩꯖꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯣ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯜꯍꯟꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯏ ꯃꯊꯧꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯊꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯂꯩꯇꯕꯁꯦ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯊꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡ ꯄꯥꯠ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯉꯁꯤ ꯆꯤꯡ 92% ꯆꯥꯎꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯂꯥꯛꯏꯒꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯍꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯂꯝꯍꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯧꯔꯣꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯎꯔꯒ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯡꯍꯜꯂ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯏꯔꯤꯒꯦꯁꯟ ꯐꯦꯁꯤलिꯇꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯗꯕꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯅꯣꯡ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯥꯏ ꯑꯦꯅꯨꯋꯦꯜ ꯔꯦꯟꯐꯣꯜ ꯔꯦꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯅꯣꯡꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯊꯣꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯗꯨꯃꯛꯇꯗ ꯏꯀꯪꯁꯨ ꯊꯣꯛꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ water management policy natraga rain water harvesting policy fazana implement tawdre taakpa natro aikogi turen marin jigi atongba jaga somda chekodam moina ha ga haidok turen marin hairji haidok turen marin jigi atongba jaga somda haidi ising aje water aje atongmadagi akupada loi senda ngatane water always flow from higher level to lower level aduna asigi hairoki atongma jaga somda turen mapangi low kangthaki low leibisingdo aduda low pari tara kun jawa reservoir semgat kadamne achawa reservoir semgat kadamne adu kanduda nongi sing phasana marang kaina taringe matam ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯃꯔꯤꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯏꯃꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯆꯦꯜꯂꯛꯑꯦ ꯇꯦꯟꯗꯥꯔꯣꯝꯗ ꯇꯦꯛꯆꯝꯂꯣꯝꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚꯔꯗꯨ ꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯅꯤ ꯗꯥꯝ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚꯔꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯈꯥꯗ ꯗꯥꯝ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯅꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯁꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯇꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯊꯤꯟꯖꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚꯔ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯦꯛꯀꯨꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯀꯣ खरा मदी चेंदा यार लोनम जक लाउना अमुक्त थिंगबा यारोयको सतर अमनि दंग थाजलकदा दम मौखतगा सोमदा रिजर्वर दो थाजल थमबो अदो इदारगदी सोमदा इसिंग इसाउगी प्रॉब्लम थोरय तेंदारोम द टेकचप लोमदा इसिंग इसाउ थोक्तना असai nga yokko मैम अमना nga जे लेता अखोगी पैसा पुर nga थादरोगा इसिंग जाव थुजलगा पाथो लोय सेनिदना ममित की मपी ताबदो गामीजना अदुजु फरनी अदुगा अमु अखोगी नन रेनी सीजन मतमदा इसिंग लेत्र मतमदा अखोगी लबुक सिंगसिदा अखोइना अखोगी तुलु अखोगी मैना इलेक्ट्रिसिटी सीजन अरगा चिंगतप याबा पंजे सिगी पंप सेट कोई तुलु हाइनबदो अदो फॉस्फोर 15 गुंबा 17 गुंबा सिगुंबजे वन टाइम दा तराकुन दरकार लेबे दुग में तुम तराकुन कुथा पाजलगा वन टाइम दे सिंखलकको तुरेन अचोको मचा तुरेन मचा लिदुम चेमन खुसेम बि अडबा आर्टिफिशियल रिवर मपै सेम याय केनेन सेमगा ड्रेन सेमगा इसिंग जिंगदो पुरक याय अदुगा इथै लखों फजना पीबा याय अराप मफम द पुगेगना पाइप सिस्टम दा पाइपलाइन दा पुगिदौने सुमाय तौदना पीबा इरिगेशन सिस्टम जेबो कोइना लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम कौवे अदगी मु मणिपुर से अखोगी अंडरग्राउंड वाटर फजना मरांग कायना लई अंडरग्राउंड वाटर मरांग कायना लई से मसी बोरवेल हुतलगा अखोगी लौफम जिंगसिदे इसिंग पीबे यायबा बोरवेल अमना लौपरी तरा कुंदी इसिंग पीगमे अखोगी हानगी अमनबा सिस्टम रिवर वाटर इरिगेशन सिस्टम तुरेन की अचेल बे इसिंग थिंजलगा दाम सारा थिंजलगा इसिंग पीनेना अदोन खतम चनरा लेरे हौजिकी मतमददी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज लाबनिना उवाजे हौद्रबनिना नोंग ता मतमद खतंग इसिंग चेले नोंग तादरका इसिंग चेन तोखरेबा इसिंग चेन तोखरबा तुरेदु दाम सारा गमानि इसिंग पीदोइनोबा अदुना डिपार्टमेंट द लेरिबा माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट द लेरिबा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट द लेरिबा इंजीनियर सिंग जिजुने मकुक यावदेव
मोई वखत तोलो खकी ने मोई हिंगी जे साइड इनकम कमाई तौर तानी सिदा देव ले अदना अखोई की लमदम जे चौखट पर लमदम मम ओहे लक्ष्य तारगदे अखोई इशा इशाना तौरिबा सिनफम दुदने डेडिकेशन नमगा यावरगल अखोई इथो इशागी इथो जे फजना तौबम चंगे डॉक्टर की मथौ फजल तौबिबा ओजाना ओजागी सिनफम दे लेबिजिन फजना आईगी हौगलाइबा छात्र नहारोल सिंजे आईगी जेनरेशन सिंजे अफबा लेसन पिरम दबा यादे मखोइबो अफबा मंगान पिरम दबा यादे मखोइ सेमम दबा यादे हाबे वखंदो ओजा ओइबा पुलिस ओइरेदना सिपाही ओइरेदना आईगी प्रजा सिंजे मखोइजे असोइ ngam थोन बा यादे मखोइजे सेफ एंड सिक्योर ओइना थंगे हाबे वखंदो पुलिस ओइरो सिपाही ओइरो अदगी डॉक्टर जो एवा होजिकानी डॉक्टर जे कैदोइ खंब्रा अनाबजे मोइना अनाब होइना उरक्तरेबा करी होइना उगेबो पैसा होइना उरे ममित पैसा होइना उरमनिबो अदुना गवर्नमेंट हॉस्पिटल दा येंबा लाइबा ngасagi khungangi lairaba प्रजा दो सेल लेजदबदो मदु गवर्नमेंट हॉस्पिटल दा लायंबा चले मोइना तोरजे गवर्नमेंट हॉस्पिटल दा ने निंखि नुगाइना फजना येंबिदे सिदादी कोई फैसिलिटी लेते सी लेना जी येंगबा खुलाई लेते खरा हजन खुलाई यादे खरा हजन अदुगा प्राइवेट हॉस्पिटल दा पुहलने रिफर तौरने प्राइवेट हॉस्पिटल दा करम भवरमी मानपु बयावबा हॉस्पिटल ओरम दोइने अदुगा प्राइवेट हॉस्पिटल दुगी मानरगा मनुंग माना अनाबा म थारको मतबदा मागी कमीशन फंगे सुमाय तौदरा कोई पैसा ताले अदगी अखोई हॉस्पिटल दुदा टेस्ट तौब याबा ECG वगैरह अल्ट्रासाउंड वगैरह यूरिन टेस्ट तौब वगैरह एनी टेस्ट मखन की टेस्ट है हॉस्पिटल दुदा तौब यारे दो गवर्नमेंट की लोन खुसु खुलाई ले दो खुलाई यादे है लगा मपान द लेबा लेबोरेटरी अमगी क्लिनिक अमगी हेका तौहले रनर अम थमगा सुमाय तौदना अखोई की डॉक्टर ओरिबसिंग सिदाजु मसाना ओरिबसे आइना तौरिसे ह्यूमैनिटेरियन सर्विस ने आइना मियोइबा कयागी लाइफ कंदोइनी लाइफ कंदे यादे अदुगा अखोई मियोइबा समाजता सिंगराइबा लायंग मंगमदबा मेडिकल साइंस ना याम चौखलगजु लायंग मंगमदना लेरिबा लाइना मयामसे मसी लायंग मंगमदबा होनगे अखोईगी लमदमसिदा अना ये यारको मतमदा कैदोगिनो आसामदा गुवाहाटीदा पुदोइबो कैदोगिनो दिल्लीदा पुहंदोइबो अखोई लेना करीगी पुहंदोइनो अखोई गुवाहाटीदा लेबा दिल्लीदा लेबा डॉक्टर दुना अखोईदी हेना फबा नते अखोईना येंगनी हाइबगी वखलोंदा डॉक्टर ओइबियो अदगी पॉलिटिशियन जिंग जो पॉलिटिक्स तौरिवेना मतम खरगी अखोईगी गाक्तंग MLA ओइनिंगबगी गाक्तंग मिनिस्टर ओइनिंगबगी CM फमदो ओइनिंगबगी खल्लगा पॉलिटिक्स तौब थोलकनो अखोई इरमदमजे कंदे यादे आइगी इरेबा को सखलंदे यादे आइगी इरेबा सिदा लेबा प्रजा खुदिमकसे नुंगाय याइफना थंगे मखोइबो अवांग थाकता पुगतके हाइबगी वखलोंदा यामना प्रजाबु नुसिरगा यामना लेबाकु नुसिरगा थमोय सेना नुसिरगा पॉलिटिक्स तौब थोपिरो अदना अखोई इसा इसाना लेरिबा तौरिबा सिनफम खुदिंगमकसिदा इसाना थवाई यावना होनाबा चंगे लौ उरजु अखोई मैतेगी दिने अमा लये लौ उबजे हिगोन गोरेना लौ उरेना आइगी चाबा कोनानाबा खतंग उनेबा अदुगा आइगी चाबा कोनानाबा सही मी कोता हापचलगा कोइगी नुसा यारगा उदी थोंग चार नुसा यार लेरपा कांगुनेबा कोइसे सेंग हायरकान कोइसे चौखटपने थिंदनी मरमदी कईगिनो हायकना कोइ होनबा याम वालिए मतम याम मांगहल्लेबा कोइसे पृथ्वीदा ख्वाइदि तांगो पोसकसे कईनो मतमनिको हौगिबा मतम अमवाना हलकबा यारोय अदा मतमसे यामना लिकना सिनबा कांगुसे याम हई सिंगना सिनबा कांगुसे सिनिको सिगी मतम याम हई सिनबा कांगु जने सि जाति जने याम थुन थुन चौखलिसे जापान मीजे मतम मांगनदे चीना अदुगे मतिक चौखलेजे मतम मांगनदे
ngoi any kainoma ta tau le rangani aduna aikoisu yarige matam manghan dabida isha isana tawriba sinpam jida lau uredana lau ubodo aina uriba lau je ai khaki chaba kona na khanya do ba aina puthogadriba mahi morong jida ne aikoi lau ujada ba mayam gi chinjak su aina puthok ngam na ba na ge khallo ba aikoi na ngasi chinjak ka mi pan tangi je masi mi pan tang dana ba ai hona ge haibe wa khalon da lau ugadam ne lau mi oi gadam ne akoi di ngasi nongman madagi khoi hek sinari ba polam jing je noina miram degi leiba ngak ta ne ba yego hek nongan madagi mai mit ta bade chinya chemde hore toothbrush brush sapon adagi breakfast tore sa hai cha the kalaji sa du ju mi a chini ngo du ju mi ngon dei miram dei leibani ising gak ta ne khoi sidai putoi ba tatra adagi sa mana du ju miram dei leibani dei sa amuk lunch ki time ni chak cha re galo chak thom bada sinari ba map do thom dagi thau dagi telau chanam maru marang everything mapalom dei leir sinari ana aikoina mapalom dagi pot leiri makai akoi gi paisa je mapalom da sat khine ba aluga akoi gi pot akoina pot puthoga ne akoi gi pot se mingo da yon thok ngam ba mi gi paisa do akoi da la ka do ne adamaina mi gi paisa do akoi gi landam sida lan ba ngam kan dani landam ji gi seminon phagala ka dani akoi sakot pa landam ma koi doi si aduna yama sa ngang ramane ai lo sinjarage yamna thamoida haidingai leitana nungai ba phawi akoi gi landam sigi mahiroi sing sumai tawduna purning thogat piba ai aduki matik thamoi sengna harawa phungduk sari loinana makha tabadasu ai hena landam sigi mahiroi sing amadi sanaroi sing landam sida afaba sanaroi ama afaba mahiroi ama yaure haiba matamda aikoi bayam sangjal laga mateng pang bagi hainabi thabji aikoi gi phawra kanda khoi mabu leipareng phoga opi badu khakna taba phawna ba hodara kada mana thina ba struggle mangon thina pa grievances sing masida su koi support tawraga koi phana minasi aduga aikoi afaba mahairoi ma afaba sanaroi ma yaw matamda koi mem ang mateng pangjalaga namdana dum aphau badu ko hindrak seba admai tawsi masi wafam se haijabaga loidana ai ngasigi mairoi simbu puning thogat pagi thorom masigi sillang bada mateng oina ba lupa lising tara tangga ai mayamda thabjaramge aikoi pumnamak tu aina abukahna ikai khumnabaga loidana khurumjari Tagasari yamba Katumeng Puwagata Sirkes Social Worker amadi National Award Baman Yamluba Wafam Kyama Pambirame Levaki amadi Hogalamiba Satra Singh Lenana Atete Kyamasu Hogalamiba Mahiro Shinda Pampak Kyamasu Pambiram Bagidaba Dr. Leitana Tagasai Foundation Lenana Hosuk Hogalamiba Ikunga Sigi Mahiro Singh Napoina Hayeng Levaki Asalva Mamam Oraba Batunda Levaki Sheva Puksel Singha Tauba Nambu Ibu Haduna Sinjal Anjil Bashing Lake Digisu Tamsari Lenana Nasigi Bakataraka Special Invitees Singh Dagi Wafam Kharat Hambinaba Nasigi Dais Telenkan Piriba Ketumayu Sasi Kakabo Nasigi Terang Nasigi Lalu Lenana Wafam Kharat Hambinaba Lelupsali
ngasi yang nimchira bun namit asida koi gi WhatsApp group na sinduna harul liba satra singbo puling thobat pagi thoram asida saruk yaw panghan biba bidamukta thoram langi ba kudung pahanu tadai kai punu thagat punu jai loinena ngasi gi thoram ngasi gi मैं डंबल दाइस दा लेखत पीरिबा अलमन सिंह ओजा सिंह चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट कुदिमो पुसु काय फंगबु उचरी लोइना अखोइगी गार्जियन सिंह अमसुंग रुमपांग सिंह सिलेनाव सिंह कुदिमो पुसु आइनै काय फंगबु चै थदोना ngasiगी पुनिंग थगत पगिदमक्ता पुनिंग थगत पगि थरमसिदा सरुक याबा लाइबा इसासु सिंह छात्र सिंह कुदिमो पुसु आइगी साइड दगी नकोइबो मिनुंगसी हाइबदो थगत हाइसिन पिजरी ngasi pangthoi ba thorum masi karigi damak tano haiba tarabadi ekoi horuli ba angang sing asi achang ba mi ama oiraga tungi khunai se da ekoi gi kai tare aphobo khunai ama lakpa yana na wi damak ta makoi aphobo mai gi de lau haibu gi maram gi damak ta puning thogat pagi thorum masi pangthoi bani aduna maram waraga ngasi leiba horuli ba ngang sing asi अखोई तुंगी आसानी अना इमुंग मी मसगत पाइबसे इमुंग तुंगी अफब इमुंग खुनाई ओहौनबीदमक सेमगलीबनी अदुरबदी सेदा याम सांग मतम लौजरोय खोइन अमखतंग अना हौलेबा इचा इसूसिंगसिदा वहाई अमतंग पुनिंग थगतपुगो लोइनना हाइनिंगबदो अई हाइरुंगे अखोइना हुजिकी मतमदा लाइक लाइसु हईबगी चांगसी अदुगी मतिक यामे क्राइम नोम नोम की मसिंग हिंगले अदेगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है से पृथ्वी जी खुवांग में लेबनी लेसु लेबनी से खंगब मतुंग असिदा अखोई हानब सुनब नुसिनदब अदेगी अमग अमग क्राइम हाइबसिनी अदुगी मति क्राइम जी यामे बसे हुजिकी मतमदा लाइक लाइसु हईबगी चांगसु अदुगी मति वांगे करिगे थोइबनो हाइबसे अखोई वाखल मुन्न खंबा तुंगी आशा लेरिबसिंगसिदा अखोइना वाखलोन जे पियौब चंब्राइन कले करिनो हाइतागदि मखोइना हुजे एंगो तम्मे थाक वांग लाइक तमुरो महादना अखोइ फेरो लेकाय नद्र समाज मरक लाक मतमदा क्राइम पुरग लाक कांगु मुसु मेम यावे क्राइम जे पुरग मखोइना क्रमाय पुरे मी बु डेवलपमेंट समाज म फेरो लेकाय म सेब सागतपगी मुहुत्ता फेरो लेकाय समाज दुदा अना मपू खुदिंगसिंगसिबु मिनुंगसी थंबगी मोता हवा नापीबगी साजत चटप कामु मसु यावरेबगी मतम लाइक लाइक हाइरो मतमसिदा अदुबु मसिदा इदा पुसलनिगिबदी कइनो हाइतागदे अखोइ चिंदा इंग्लिश लोलगा नत्रगना मिरोल ngangaga नत्रगना अंक हयाम होतप हेरगा नत्र साइंस याम हेरगा अखोइना लमदमसिदा हेना शांति पुरकनी हाइबगी मपुंग फाबदि ओइरोय अदुबु अइना हाजिनिंगबदी मसेदा अखोइना मोरल हाइबसि यामना मरु ओइ हाइना अइ लौजैयेब मोरल हाइबदि वाखलोन अखोइना वाखलोल हाइबसि अखोइ इमुंग मनुंग अमा लेब मतमदा अमना लम हेलक मतमदा इमुंग मनुंग कांग खुंग चाइबगुमना समाज अमगी मनुंग अखोइ खुंगंगसिदा मी फत्तबा लम हेनबम लेब मतम खुंगंगि लोइना चेंथबगुमना अखोइगी समाज से नुंगाइतबदो पोहलेब अदुरदि मधु पोहल करीदगिनो मी थक्सी कासी नाइदब लमचत फत्तब अदगी वंगांग संगांग मोंग चादब चचायो फजदब साहिंग नाइंग चाव मिनुंची लेतब हायो पोसी लापदगी हारिब थोरोंसिंग थोहनबनेब अदुरदि अखोइना तुंगी आसाजी अखोइना येंग मतमदा अफबा खुनाय अमा लिंखलकि हाइब मतमदा अखोइना तमसिनब मतमदा अखोइगी वाखलोंजि क्रमाइना येंगनि अइ लाइरिक फजना तमगे अदुगा अइगी फेरो लेकाइगी अवाना तारिबा ओइबसु नत्रगना चापत्रिबो ओइबसु लाइक लाइसु हेत्रिबसिंग ओइबसु खुदिंगमक्तै ज मतेंग पांगे मी खुदिंगमुखि नुंसिना अखोइ लोइनब ngamge हाइबि वाखलोंजिग लोइनना अखोइ महि मसिंग तमबि मथौ ताइ मरुइना मरु अखोइना कराइदगी तौबनि हाइबता स्कूलदा फंगक्त्रबसु ममा पाइबसिंगना हायबा अफबा वाहिदा तमलोइ तंबियेबा तंबिबदो अखोइना इंद्रगा ngसागी मोबाइल पाइरगा नत्रगना इंग्लिश नोलगा नत्र वांगांग अखोइ मखन मखन की मी थेनरोगा इमुंग क्राइम पुसलबुगुमना हे थोकलय मसी थोकता थोहनदबसे अखोइ हुजिक्तगी होना वाखलोदा स्कूल तमबु मतमदा मोरल एजुकेशन हैना तमिबदुगी परागो अखोइ फजना लोक्सिलगा मदुगी मतुंगिना अखोइना
मियेंग अखोई तुंगी खोंगचत से आशा मियेंग दि थम चत तारबदी अखोई समाज दा खुनाइदा शांति लेबा अदो मरा तत्व अमगा नुसी जाना लेबा फिवम से लाकनी है वाई से अना होलिबा छात्र नारोल सिंह अगांग सिंह सिदा अना पुलिस थगुत पगलोइदना सिगे वाही सितंग थमजरगा आई मतांग सिंह जगे खुदी मत हाउसे Thank you, Tentenna, Bamanjam Lava Wapam, Pumbilamba, Kakabo, Aniga Later, Nagas of Mondukshari, Rasi, Progangi, Baka, Santa Zarapoina, Kaya Counseling Program of Tamzari, Kaya Counseling Pinanabaginamak, Kona, Hachel Humatandara, Raya Pinagaba, door-to-door career consultant service program Osa Moirang Team Penjit Singado Nasigi Torong Nasiga Bay Lenana Wafang Pambina Bagina Mata Maluna Basare Okay, ngasigi Ningbi Nakliba Marwaina Koiki Ahanba facilitation cum prize distribution ji. Okay. Asigi program sigi tamakta Koiki president ki phambam bangam thun biriba amadi guest honors amasung Koiki tongan pa Koiki ikai khunajari pa ward member sing ahan okta ikai khunajari asigi iroina na sinbalangi ba asigumna ba program japung khan liba Koiki WhatsApp group ki admin sing amasung member sing ju thagachari Iroina ngasigi program asida lengpinakliba akoigi angangsing habatare am exhibitor ko khaba angangsing aduga mama mapa sing kusu ikai kunna ujari ngasi si tasenga ba yamna nungai pa dumit amadi oi aduna ngasigi nungai pa dumit sida tutoi soi dramaki lakpiri ba mama mapa sing amasung timbiri ba angangsing sina karigumba khara di tamgani haibase aigi saitagi thamjai Tasengna aikoina career counseling hair taragati masigi pochi amna kuppa pot amadi oi tawbadabu masigi pochi amna kuppa ni aikoina ngasigi numitida ajitian kamatam krasida loina masantuk laga takpadi yaba hoide aduna aikoina karamna angang amagi career si sempla kadage haibada madug matangda ai sambat khara thamjaramge masida mama mapa singam sung akoi angang sing asina understand tawraga choi choi da future da masi accept to ngang gani habi thamjai taseng na mai koina yeng mata ragati factor ahum khakta dai koina ahan ba yeng ba yai sigi factor ahum si soi bagi maram na sigi factor ahum si amna maru oi sigi factor ahum si karigumba soi ba taragati masigi area dum problem koi toi Haibadi sam-sam na koina yeng ba yabas keno kanda marwai na koi ki khunggang singda yam toina thokpa asoba isu ma haiba taragadi atai kerisuna te akoi ki praja sing sina natrana koi ki mi sing sina career ki awareness leita ahan ba haibadi sam-sam na khunggang ki lam singda mapung oina akoi ki praja sing sina ai ki sa se kari to hangadage haiba se mapung oina understand to ngam dam hojiki olaki ba akogi hojik wangawai se thambi ki ba tongan ba kogi globalization lakpa tongan ba new education policy lakpa ari tongan makal gi ai lakpa asi mayam sing asin ai khoi gi wakhal da masigi ihul lasikalo na koi chattaba yati another language koi gi new education policy harasi Sigi new education policy singsi aikoi ki praja sing understand to ngam da another language sigi new education policy na hari si kero kanta tongan dong makal ki lari khang natana ano ba skill sing sisu angang sing sida tam gata ban amasung angang sing sida ano ba skill si tam na kita makta makoi da tongan dong makal ki hujiki school ki curriculum sing si e tong na bonari masigi sing si Aku ini, oi Manipur tapi COVID-19 maram orang new education policy 2020 padang ngam kita
amuk lepa ki aso bi suma la kamaram na ngam gidre adu atopa state sing jadi masigi new education policy si satha ki maram na ai koi ki hoji koi re ba angang sing asida new education policy ki mami da tri adu na maram oraga ngasigi globalization na masungam competitive koi ba bujiki society sida ai koi ki angang sing se adu sotha bane adu na chai haja bato kwai ki moro problem chi keno kan ai koi ki praja sing is understand tok tok career si keno understand tok ngam da ani su bata ko na uba factor si keno kan da isam sam na khunggang ki lamda ai koi ki social organization sing lai na tagana government su lai ni ko har ba social organization sing asina asigumba angang sing bu kram na sempat ka dagi hai bagi career guidance je what adu bo yam thagat ngai di keno kan da asigi academic bokta ko gi pick level su pick na asumai na organization amat na wakhan mana ba kang ko sing na punchal laga angang sing na thagat na bagi amasu ma ko appreciation to bagi mafam ama amasu tanja ma pi base adu ka thambiri base yamna thagat ngai ne asigumba saigi every village sing sida masigi social organization sing se lobagi thogdang ama hujam matam ora apne masigi posi de kone chalhok do batara ga di ai koi ki sungang khangnoi doine sam sam na ngasi program ma sin basna maram oraga kari gomba impact khadi pi doine angang sing o smai tawdana puri karen bi go ki whatsapp group sina angang aga kun obe control obe ba koi das mana motivate to bi kare otagi wari khara sabi dana asigi mami je tahan mam sange every village ko dimaka aduna asigumba koi ki society ki role lorok ta bhai ta so civil society organization oigera natagana tongan ba local club singi oigera masi sing sina initiative lorok ta masi ki po sing si mapung oina village sing da thokwa iso aso isu mane masi sina maram oraga village sing sina sapun pangam da bagi people mama kor e problem ani su pasti aduga sam na sing same situation sida ko ne kari bui ma kanda government su new education policy simpung phan implement to ngam da bani na angang sing asida icon skill develop to ngam da ba makoi da career counseling piu hai bani sigi education policy 2020 ne hai every school khodimak da counselor na tagna psychology sing se half da bani hai bani masi half pa keno kanda angang sing atu ki mental amasung makoi ki tongan ba career ga mai leba sing do wari habiraga apha da purakata bani hai masigi posi ta sing na zero oi ni bani masida tinbiri ba koi ki angang sing hai ba tare isa sing sina lobo ya ba putong sa ba kai no hai kanda ai koi ki manipur da counselor se asuki matik yam wa le sam na psychologist do ra ba chatra ta kana koi ki clinical psychologist ka se asuki matik thi ba da wa ya asina maram ora ga koi ki manipur da su thoi da ma ki si ki education policy 2020 implement tau ra bani adu bu masigi implement tau ri si ki workforce tong na bi da makta oja lorok kane clinical psychologist da tagna counselor lorok kane masi matam da asowa koi ki vacancy le gane masi ki asowa vacancy sing si mention na ba like dia aduna na koi na kari gomba graduation or matung da sai clinical psychologist da tagna sai psychologist gomba na koi na qualified certified oi ba taragati na koi na government ki job irai le na phangane isam na example ama yeng habi ai tha ani muk sore aina clinical psychologist ma ai office ta work tam na bi tam ta advertise ta maroi na thawban area si adu bu kana su phom thajrak te kana su kol torok te maram di kero lai te so sam si ki akoi ki another language ma ajne si ki akoi ki kanai ko sida clinical psychologist oi ba na tagana psychologist tam angang yaw ka ga ko thang ka pin lai te maram na there is a lot of room to have opportunity kudung sang mayam lai ri aduna keno kanda sigi areas in understand to sam sigi education policy 2020 daga hare si haudite angang sing sigi makoi academically oina artificial intelligence hinaraga angang sing sigi mahi masing tambi gi tam hare AI ki batam ora khrem asigi yamna regularize ora ba yamna globalize ora ba matam sida aikoi gi isa sing asina kai tauri hai base mama mapa oi ba sing sina khanba adu aikoi gi civil society organizing sina kai tauri hai base ku ba mathok ta e aduna government initiative law da bata ra ga ti aikoi ta senga mi ko ro ri ba hai ba to ne akoi na government na thaja gum je hai ba nate government ki initiative ti law rak ne adu bu timely na ta gana koi gi accurately law rak pati oi
aduna ahum subada asoba factor ama ori se khoida parents amasung students ne parents amasung students problem amane ai ja ja re agoi ki praja sing ki problem ore ani han ba ani subada agoi civil society organization amasung government problem ore ahum subada student amasung parents sing se problem ne sigi problem sing si agoi hana solve tok da ya we another language ta ojek isam sam na seman harasine another language ta हंड्रेड की 2025 की क्लास 10 दा छात्र पास तो बचे लिसिंग कुंत्रा हम तो इधर छात्र यंग मंगा पास तो हुए आई उन हागे को हंड्रेड की क्लास 10 की पास तो बचे लिसिंग कुंत्रा को हम दोएगा छात्र यंग मंगा पास तो हुए अदुगा क्लास 12 तना लिसिंग कुंगनी पान का समापन सॉरी लिसिंग कुंगनी पान का समापन सुंदर मापन है लिसिंग कुनिपान के समापन सुंदर मापन पास तवे क्लास 12 तना अनु तागति आई हाइनिंग इति उजिक सिदा प्राइस पी तो इसी क्लास 10 के तो कुछ थकल के हम क्लास 10 के ओके थैंक यू अब तागत आई हाइनिंग इति नकोई कुति में एडमिशन तोर मने को नकोई कुति में एडमिशन तोर मने को तादि नकोई न तम गत बसि तसेंगा मसिमक तमगा आई पुंसि माई पानी हाइना नंग एडमिशन तोगिब्रा हाइदि properly guidance amagi makhada angang singsi mahi taman gibra haibase mama mapa de hangningi angang mata proper guidance gauraga like taman da bataraga angang duna mi orak tumatam da mama mapa gi maran angang gi natia se kun understand to please isam sam no jik aina hai gi ba khoi manipur da lising kuntha ko umboiga chatre yakai manga si aina khan bada lising tara phana kasu akoi gi kira counseling amagi mana ka salaga consultancy amada tanaraga ai gi saje kari ko en gate ai nan exam paisa de si makai ni ai kai taw gata ge hai ba kai su toram noi som ta gi ai khabal hojiki samga cha tu mangai toram doi si class 12 sidal hojiki lising kun gani pan ka samapan sumna mapan pass to basida kana kana na angang asigi 12 urakan ta kai taw gata panu hai ba gi pandam da kira guidance atrakna counseling tawraga admission tawki bage magi sana ba subject tu tasengna psychometric test tawraga na tonga tonga ba DMIT test ko ro system mayam sinaraga anga du yora potential to khanbi raga mama mapa sina test to biraga anga du sana ba mai taman gibra masih tapadi ai koi ki kungang sing da thainer ba problem se sagi government na tawdraga su civil society na tawdraga su prajana bhap ta draga su mama mapa masu angang bhap ta tri masima na maram oraga aikoi gi punsida problem je thengari bane aduna exam samna aikoi gi mama papa oiba singsi yam traditional oiba belief system education da layam traditional education system hata isam samba thai ngai gi sakharakwa saigi like takpa gi mo mo taw amasu like tamba gi mo mo taw da aikoi hauti je hingli sigi AI gi matam sila isam samna AI je ujiki khangam ko yarong bana do isa sing da ina kin haning ba bana artificial intelligence asuki mati so much fast way hoje ke roga akoi ki human pudima lona ma AI na 50% more chindran even akoi ki counseling center si AI integration ta artificial intelligence na koi na counseling pi another language ka na koi na class hoje ki 12 ase class 12 ta sai ki 2000 su hangmu ya mana class 12 ta akoi ki so 2010 dagi haji 2010 dagi 2020 ga 5 phawada hangiba kwaidagi maroi ba physics ki question yang khai katang piro hai biya asi yang khai jane kwaidagi phajaba kun namu semo hai biya kwaidi phajaba kun hangak biya ba tara ka puthoro hai biya adu ke tara do nei namata pore hai bidi karam mana kwaidi hangak kadage kwaidi sana baje karam mano karam mana kwaidi logic oi baje haji ujikti la khre ataragati learning process yam live su bode yam lu su bode ata sugumba yam sagi artificial intelligence ina raga mai masik tamakan da aikoina traditional way of education tamag lai ne adu dula mara oraga aikogi society da sai wangang loi sing ha gi buto asuki matik sok ni mayam sing si masigi pigam sing sina ne isam sam da koi another language sama da traditional job khara kada koi update taw lai ne isam sam na aina ta bata sagi akoi si ki aina sagi sibam amata ko aina kai kun na tabina nate aina khangan janing bati akoi na kari gumba job khara kada mak ai ki kun si ki survive ne na khara lai
another language that kairing ko kiti ayam ba tutong pudi mak loy na mak usuye ba habati I mean furniture daw lay asigumba saigi sigumba somdagi usu ki simpham khakata ako ki punsi je hingata bani haibagi traditional way of that job lay audagati we cannot grow it ako grow to ya ba macam ini saya benar teko simpham pudi mo ikai komnai audati nang na kai to ya ba ke haibase beyond that mayam lay adugi photo ni mathau kai aduna aikoina mama wa ko ba singina traditional way ba thani cha tharakpa isanu pa je class 10 pass tawra pa odagi ti school ma tamhana ba taman ba warkan da ma je 12 ka hala ba odagi ti nyare adugi mo du like taman do tar kari taman dam na phaiya maram ti asuki mati competitive ora matam sida madugi traditional to sanatre even isa sing tu like pa mong se traditional way na param ba ya ba simpha ku ba sai ki akoina sai ki social worker na haibira ba to akoi scientific way of learning ga harpa sai akoi na creative thinking ga hai creative thinking chi kamai na ko develop to ko ge tonga to makhal ki lai pa ba ge mong chung dra ka angang da pau har ga ti ya goi hojik ti ke no kan tha ni ngai ki lai pa ba mong tu da ko sa thalai ri hojik ti lai pa ma tam da kamai na kun wo kan ngai na pa ga ta ge hai ba gi pomodo technique ka la khre adagi ikigai ga la ke Japan ki theory Japan ki ikigai ga hari se lai pa ma tam da pung wa kan ngai na harau na pa wi ne isam tam example ma da ai koi ju satra war pani na ima na ngang ma tam da baba na ngang ma tam da akoi je pham akoi ki phak tu da tak na table la lai pa pham ka pa ma tam da ne nungai te phaning te adong sauning ba ki maram na ne ko ke sang te effective oi te adagati lari pa ba tak sang ise wakan puni nungai ba ne ai wakan puni na nungai na phamma lai pa tara ka ai ki puni se ka dor kna kan da nungai na ai pha ngam ba ne harau na ai doksan ngam ba ne adagati haujiki matam da koi ki satra sing amasu angang sing mama pa khudi mati ujiki according to Dr. Lin na ha ta ka ti 80% mental problem na hari ai na ha te ko Dr. Lin na ha ka har ko asuki mati akoi ki mama pa sing lai tala ra bagi problem meam thanger pa angang sing je mobile phone ki addiction lak pa au ta ki nupi angang wakan ko lak pa lakai da ujiki ni sa ko sa ma sing hen chalak pa sai ki tongan pa model chiau ta pa je sa ta rak pa asi mayam sing se asina ke lokan da ko te yaw ra lai pa ma sang ngoi busli na haibam lai empty mind yourself hai nana kari ko makrat tam ge ha ta ka ti na sa do i hang hang jau hai na ki wa khal do ujiki ahang pa ta ko lai wa hai sam sam ai ki ko tu da uraning bagi wakan pi puning bagi wakan adagi tu thaning bagi nupi ngang katuran tongning bagi adagi mobile phone adum sananing bagi adu wakan to pulak lai ta ka ti ko tu da ne physics ki hapa ga ju chemistry ki hapa ga ju pa ko ki ne pram athan ba pa ta kari su hapa ya dia adu na na kari ko makrat tam ning ba ta ka ti empty mind yourself na sana sa bu haman jabam sange madu ki matam da physics ki tangla ju chemistry ki tangla ju biology ki tangla ju pudi mak akoi ko ke sangane adu na akoi angang sing sirati hojik sam sam mai bu matam da angang kharati makoi sahi matang sa mobile phone pai bi ya the be adu pai la ine hojiki England ki hojiki nupa ma la aji Brad Thomas ma se sai hum drang sang chore asigi khangpo ki MRC sida akoi je koi basa pati sida sai angang masa na sai masa sing pakang masa sing mobile phone je puthok ka pa em au da hojiki Brad Thomas ne kari hai kan ta premji noi ki Manipur jam la ra biste ni haraga lan mama ke wai ben ha je jam la ra biste ni haraga kamai tau na pakang masa lai sai masa mobile apa tang pai noi adai kumbang khang dia au da ki imana ba hero te ke mana makoi ki boyfriend girlfriend au de mama pan ningai tau ra la lai hen bangak tani na kum me au de ai na hai au de kamai na no ki England da di mobile phone je pa hen ge na hang ya au de bujiki ahan jin hai ne England da di masa ki rule regulation lai jaiya sahi sigi su de makai di ai koi mobile phone pai ba ya de sigi sahi su da ka di mama pa punishable oi adu pai ka su masigi akhan na ba em khatam pai ka tabri hai ba ki certain rule and regulation lai jaiya even Switzerland ki masa ki lai jai even China ki masa ki samja gre even Korea ki samja ye even Netherlands ki sem akoi India ki di masigi policy lai te policy lai tabri akoi ujiki haru ya sam sam na rule sai ba di
चाही ड्राइवर सुदेबा अंगाना गाड़ी थौ मतमदा हारिबा अंगांग अदु पनिसेबल ओय मरमदी मंगोंदा मेच्योर ओइथ्रि अदुना लाइसेंस पीदे पुलिसना फा मतमदा मा फाइन लुपा लिसिंग कुंदगी कुन मंगा थीगनी अमसुंग हारिबा मामा मापादो अखोइना इवन थाहुम के जेल थंब याय है अदागति सर्टेन रूल अमा लेबा मरम अंगांग लुपा मचै चै ड्राइवर सुदेबदु गाड़ी थौ कुन हाइबा याबगी राइट अम आइगोंदा लैय बिकॉज ऑफ लॉ अदुना अदुबो अखोइगी इंडिया ददि चाही ड्राइवर सुदेबा नतगना कलम सही बतांग की अंगांग मोबाइल फोन पाई के तमने हाइबगी आइली तमरमना आई अपिक अंगांग दुस मोबाइल फोन पाई मतमदा थिंगबा ngamde isam sam lei ba angang masa ding sida pakang masa ding haitare chatra ding ai mobile phone pai mai kan da lo lei tam ai gi support lei tie lo lei ta ka de he lo gi matu nang mobile phone pai bi ati hai matam angang du gu han ga ne masi kari kin ha kan da sai gi ai koi government gi policy lei tri tashenamati telekin jan jing sina masi sin ba policy nga ka ne government masi sem da bagi tamati tau tam na tie ba reliance oigera airtel oigera tongan tongan ba achau achau ba company mayam sing sina government ba samam bisale an sembi gano sema taragati makadon akan makoi pasa phangu to koi company do profit ai gote profit tana ki damakta ai koi ki youth sing se manghalli government asina khangdok piri ne khangdam nati sai ki thinker ataki tongan ba lai mayam sing se khangdam nati semning ga sune policy tau tie government is so corrupted tawwe adu mayam sing ro kero kan ai koi youth tati effect tawwe adagati isam samna government policy semre ai gi laikai du nasu akoi gi tamakta guidance to pitre natragana akoi gi lai praja sing ase pempe khangre adagati ai manga nasin question ai manga nasin adagati akoi gi punsi je akoi sigi theory ma pa ya nena ya isam samna akoi na sagi western school of thought natragana indian school of thought alai kasi na ko western school of thought se ko na Cambridge school of thought ko sige Cambridge school of thought na hai se kai no kan angang ama mai pak ko hai ba se masada lai hai ba thadi magi makhunggang da ko kera angang ro mai pa ni ta mai pak kan hai masi mama mapa la ra ko oi kera alu ta ka su mai pak ni ta ka mai pak kan hai angang si phatta ba school tam ba ka sune ma mai pak ke hai ta ka ti dom pak kan hai masi sagi अखोगी सेन पाई तबन तगना खुंगंग दपो पन तगना मगोद अपॉर्चुनिटी अम तले तबो फाव पता अंगांग दुर माई पाक कने हटा के पाक कने है माई पाक फाइ बसे मसा द लई है असि सिबिर कोइना वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट हाइस अखोगी इंडियन स्कूल ऑफ थॉट ने हाइस ने कनो कान अंगांग म माई पाक बजे मामा मपा संगी मामा मपा फत्रा अंगांग को माई थीनी अपबे स्कूल तमंद्र अंगांग को माई थीनी अपबे कब मेले तत्ता अंगांग को माई थीगनी अकोई को पुदिम फगतबनी हाइ alu tan angang do mai pak ani asina Indian school of thought ko tasina mai di Indian school of thought hajati maram di keno kan da phare ne paisa yam na pai pa masa tu mai pak ngam bra datang nama de dari de hela je mai pak ko ngam bra tasina mak akoi ki mai pak pai ba se akoi ne create to ta bane akoi ne same ta bane adu like for example akoi na Albert Einstein yang siapa? Magi punci dah mak bukhabi masani adu mak mai pak ya. Mai pak apa pam ko satu nombor orang mai pak ya. Newton yang ko ya. Even Stephen Hawking do yang ko ya. Aku ki scientist ama ko pa ko ki Will Sierra da lagi betul. Adu ki no pa do su mai pak ni bermaram na Will Sierra tu lagi soinai ba mahak na mai pak ya. Mai pak pai ba se kana da su lagi. Na koi da lagi. Na koi ki khona ning betul da lagi. Lagi ki mai pak lagi. Ai lai be mung da popo gi maram ai mai thi to di bra ai khonggang da popo gi maram da ai mai thi to di bra sai na na koi da traditional way of learning amasung traditional way of job sem dai ma kai you cannot come out this world ngasi ki competitive world thola ko ya bai adum sai ki tradition du da ne adum dai ne tradition da do tradition da adum chakot tanam dai ne look beyond lai ri ba tabung pan bagi competitive se gi eng ta mo masih matam kata tak saya ini mengalahkan itu cerita betul. Ada mai pakai bahasa Indonesia. Saya ini nasihat lagi same time saya hang berkuasa tu sini. Solution je kaya itu lagi sini. Solution je, atai amat lagi dia. Sama-sama aku ina saya hajar betul. Solution je nang ni.
ai này akwai ki khunjina awareness point like lawrasi adagi government su natagana akwai ki kalap natagana ama anyway ama dano sa thokdang lobi dekhanna si adu tarakati nang ama sung nang ima ru tana ba mathok tai baba mathok tana mathok tai nang ki parents ama sung nang tana mathok tai adu ki solution du di keno kanta problem ni tara solution lai ne solution ti keno kan hona ning batu ne nang ma do hona ning ba mai tarakati uji ai ki mot ti ai da haning ba se nang class 10 hek loi baga nang 11 12 ka ba to karamba subject lo ga ta ke hai ba se ahan ba dum soi re loi te lo ra kan kai daw te lo ra kan kai daw ka ta ke hai ba dum soi re ba ne isam sam na ai na matang sa haning ba ti na koi na 11 na ta ga na 12 lo ra pha ba ta na kun ma du khang ga ni problem dum mai doi isam sam na sai akoi social worker na hai ba kana gom ba civil service ama take down tong am tarakati adu ki civil servant to aina wala reward taw ni haisi civil service exam tha ida lai pa thabak tinate yam lu ba thabak sunate hodik competition ki am wang ke kan ne mayang na pak tati civil service IS kumba IPS kumba asigi exam je thana bi tamak class 6 taki goal setting sem bare akoi ki mayam lai ni pauloi wa ne yang wah gini, mana mindset ya tadi. Kali ini like, sampai mana civil service kita like, prelim kita mana kita main kita mana kan hak tu je, class 6 tak kena class 10 bawa je, nang CBSE kita like bawa hal aneh. Atau ke class 10 ke 12 ke kena science tu 20% bawa hal kan prelim bawa nak kita mak. Mini class 6 lagi mana, aku ini uji consultancy oleh tuition jauh, angang masa ki class 6 ki tuition tu jauh ni, hari kamai tahu lagi na. Online mayang le part taw online le taw online le haw basic foundation class 6 tagi ada gadi class 6 tagi na BA baw tadi saurang na sahi hojiki tara gani thoi humboi sei tai jo chong de honor ko mi to ka BA do kan honor ko class 2 do kan da civil service IS winning ba to gadi kana haw to ni adum khan baw ya adagi medical ko ma thage ka ha ta gadi engineering ko ma thage ha ta gadi hojiki imphal le taw na ko hora khare mayang ne pak dan torok peti sana bi batung ngai ni imphal daga area tadi ke torek kan dokter thana bi tamak engineer tamna bi tamak class 8 tagi foundation course tamba ho kare akoi ni sidadi tuition bok thadri even magi class 8 ki tuition bok tamandri adu ne ya hai roi sia ga no koi ta sai ki ai ne hai noi mai thi ne hai brate na koi na khan ma ya to kai nei be ke sin na koi ne kai to ya ai di na koi ya mo wa li hai bu kon na ka to ya ma thok tari asi sing si kai lo kan ta ngamro have na te ngam ga ne hauji ma tawrai chana manipur ta sana bi oina class 11 he ka ba ki medical oigera engineering oigera masi ki damak ta ujeki counseling like tak te masre counseling chu kai su khai ba ngam de maram di ujeki ma koi na dum hari ba satra sing chana harvard oro messi oro hari ba sing chana dum position ore akoi tasina bai harvard tu berami adu yuna college le rami hari ba sing ke ro kan ta class 11 की लाइक ताकते 12 लाइक ताकते बा मपालेपा की कोटा मसुंग एलियन की स्टडी मेटेरियल सिंग से कुशलागा मसी ओन ओजानम ता एम सही अनी से अवता गति डॉक्टर मोर फाउता इंजीनियर मोर फाउता अखोय की दिसवाई की हुजे की ओजा सिंग जिना कसु थोदोक पा मदु खंगा मोय खंग मदु खंगा कसु हुजे की कोई सिंग जी केनो कांता ओजा जिने इंप्लीमेंट ngनमली हाय ममा पान ngनमली अरे बता मदु तो बया बनतेना hai aduna akoi ki mama ko ga ting aware ko di hai bati traditional way of learning da dum nei di hai bati traditional job da dum nei di class 12 wara kan nang ma taw da ro da ki taw ro da ma deng pang da dum nei di asi ki sa pu ji ki phok ko tok kai hai bati aduna pragati akoi phok to ko ya hai roi bang tai ko adu wa ni adi sam sam na another language da koi na hai bi ya ba si kai no kan ta au da gati अखोई क्लास 12 लोय मतुंगदने मसिगी हारिबा जी ओइरो नीट ओइरो मसिसिगी थाबा ngamdragasu aina thamoi sengna future ta na koita orakata base keno kanta na koi se after 12 matungda professional course tamo masina tan na ku pai thoi kia professional course like for example nang ultrasound lo ki technician tambayan
को मेडिकल सेक्टर से कोई मनपुर हम चापली इवन ना कोई की तोंगान पर डिजाइनिंग तंग या डिप्लोमा द MBA तौगेरा नत होटल मैनेजमेंट तंगेरा असिगुंबा पैसा थोप याबा तमद तारगदी तुय मतुंग दसु अदुम सब मानगने हेक तुय लोय तौतोयसे पैसा थोप या पैसा तांबे पैसा या मरु वय लाइक तंब लोरकान द पैसा लोय की फिल्म दि तौकुंसे लाइक तमना कई तौब याबगे अदुगा लाइक तंब मतुंग लोर मतुंग दा अइना पैसा थोअगा कमाइना हिंबा ngam हाइबदो अमा खन मथौ ताय असै लोरगा उपकानो सुरगे हारगदि इस ओके कसु कायदे को अदु हजिकति मु उपकानो सुबदिसु फजबा फजतबा लाई फजतबा सितबा लाखरे इसम समना तसेंगमक्ति कोइना उपकानो सुबदा फजगे हारिसे मसी केनो कान फान मोटर स्किल वांगबा कांगु खक्ता ओइगने इसम समना कोइना सि उपकानो जे फजते सि युम साबजे फजते मसी सना साबजे फजते आसे फान मोटर स्किल नेम अंगांग अमता उजिकी हारिबा लु अरु अनांग थबकसे मसीदा पाक सनरवय फान मोटर स्किल वांग अंगांग खतमक उजिकी हारिबा अरु अनांग थबकसे सुब्र सनगने प्रोफेशनल ओचप याने अतागति उपकांगोल सुगे तारगति कंसल्टेंसी ताना तबे आते नंजे करब सिंफम चाना गतगे हारि इवन लो सिंगु तौगे तारगसु अकोइना नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कौवे सिगे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस लाइट तारगति लो सिंगु प्रिगरी फार्मिंग गुबा एनी अकोइना लाइट हॉर्टिकल्चर लाइदना असि सिगे अमुक तौबे यारबे मरम दि केनो काना सिगे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ओइबा कांगु दति अकोइगी गेल अमा नाम तम ये करी गी नारी नोनने वखत नुमाइतना कमाइना फनबि दमक होनब ngam होनये मागी पैशन अदु करा उत्रन ये नाता इस ओके मसी ये ना खतो खरि साथो की जाय प्रोफेसर होइनी को नतगना कोइगी लाइक हिंगोल को कोइ तारगसु हारबा हिंगोल दो तीन तारगसु याम थवाय यावने येंजब लये कनाउ खरा इस ओके तीन ताजरा जनु हारगा तोक तोक लये अदु मसी की सिंफम जी द अमु प्रोफेशनली को नजर के तारगदी नेस अकोइना नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस से याव दबे याते सिगी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस से याव दब तारगदी कै दौदा मुझे अखोई प्रोफेशन तो चानरवे अदुननी अखोई की लाइफ द कैरियर द ममा पाजी जनने सिजम आई गांग नते को आई हाइजगे अखोई ने अने याम तोइन हाइसे अखोई इसाजिंग जे कोक चिकप नतगना पुक थेलकपा नतगना सागी डायरिया तौरकादने अंगांग तुदा कोक चिकपगी डायरिया तौबगी हिदाक पिजयेब माजिन मुझे फिजिकली नारपगी अंगांग तुना गांगना सनबा यारतबा lam helakpa mobile phone addiction tawrakpa lichat kamakpa asi matang sidati angang mama pa jingje asi kai mata treatment taw pide mahausa ne problem si ne ang pan mo mai mental health la kan ko problem and dil taw de sam sam na sagi counselor amata puraga psychologist amata puraga wari salaga angang siki magi punsi asoi ba sem to pige happy ni khaloi asi ki sabse akoi ki 1% phan lekti akoi ki sagi village ki lam मरोइना इम्फाल की एरिया दती अकोई की सर्विस लाइसिंग से अयाम इम्फाल की एरिया दि लाए अयाम लाइसिंग से कनो कान हेना ममा पा अपडेट तौ करे अदुना अंगा मकी प्रॉब्लम ला कान दा फिजिकली अकोई हिदाक पिजा बगुना अंगा मकी मेंटली प्रॉब्लम ला कान दा मागी बिहेवियर चेंज तौ कान दा करी तौ बकी या बकी हाइबसे थिदो हो द तारकती मित के पिदा ता अदुम कपता अदुम अहिंग तुपने इसा तो हलक्ति से बुसा तो फनरम तो इसा तो हारगने अदुम लैने करिगिनो हाय कान अखोइ से आइन हाइबो हारिब अहुम दो सोइरि प्रजा सिना भाब ताद्रि एनजीओ मसुं अखोइ गवर्नमेंट मसि मियें संग्रि इवन इमुंग मसुं ममा पा अंगांग सिना जसु भाब तादे सिगी प्रॉब्लम अहुम जे सॉल्व तो दबे याबो सिगी प्रॉब्लम अहुम जे सॉल्व तो मतम खता शांति हाइबो लाकने शांति है इसम सम अनदर लैंग्वेज दा अखोइ के ममा पॉय बसिंग से विजडम लेती नॉलेज नते को विजडम अखोइ न खले साइ वंगा लोइ खन हाइ के बखोइ थेंनै इसम सम ना अखोइ के पुंसी से लारिक खतन हिंग बया दे विजडम द हिंग दबले विजडम इज द लास्ट स्टेज ऑफ लर्निंग हारे इसम सम अनदर लैंग्वेज दा अखोइ के विजडम का नॉलेज का किन खेना बनै आई याम तोइ नै हंगरोइ गांगांग सिंग दा ए लोसन पे तोके इसम सम ना नॉलेज हाइबा सिदिने तोंगाली विजडम हाइबा तो अखोइ की मणिपुर दा मानब चतवानी अखोइ विजडम हाइ तारकति विजडम इज द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज हाइने
knowledge hatu but thaba kon thoi ba se ba ko wisdom ko we isam sam na knowledge hai jana ai koi na tammi ba pari ba tari ba iram khudi ma tenga si tanari ba myam sing se part of knowledge ki sam amani asi sing si but thaba on to samai tau na counselor amana ai koi isa sing se hujiki surak patare atara kati asumana consultancy amra ta na thok tai na ta kana samana angang se chem ma thok tai ha ba se khangra ba ne knowledge ne khanga ba to ba ko wisdom on to kum thok tai thaba ko na pang thok isam sam na another language la akoi si knowledge ne hindi ha ba thati lari mayam tamu ba sipa ko ba haiba gold medalist mayam lai ba ki tam kari su apa ba thaba tok tok adum mang na ba tok ba lai sa ha kai so ko tok tok adu knowledge ne hingba ka we ko sam yaw ta sam sam another language la imai pa ni kai kum na ba phai hai ba se masi knowledge ne masi lai ka tam bi adagi akoi ki ipai ma na so hai bi ra i sana bi su lai ya ipa ima bai kai kum na ga da bani ahla ma bai kai kum na ga da ni hai se masi knowledge lai ki knowledge ko yaw adu ko ima do na ising class ma tra kana ipa do na hujikari ko mapura matang sipiro ay matam dati nakut pan ro na raw le nakut pan ro hai je kero kan ta mana sai ko ti yori do thaba kon thok ti akoi ki ipai kun hai ba do masinga je lari am hai hai je knowledge hai hai adu ko masinga je lai su yaw ti hai wisdom lai ti hai ne aduna akoi ne knowledge hing ba ya te knowledge hing ba ki ne sing wa jaw ngang tra taw mayam jing se maya knowledge ki ne wisdom now wisdom is a application of the akoi ki knowledge hai wisdom jiti thaba oi no oriented ko ta thaba no pang thok ka ta ne workforce ko ta ne na na khangi ba khara do thaba no pang thok akoi na khangi ba thing thaba ta pang thok ngam da ba ki na koi hing ba waris adu hai do akoi na khangi ba khara se thaba ta pang thok ta ba ki ne adu hai imai pai kai kum na ga ta ne hai se kum na ti ma kai ti nang ko ki lari ki knowledge ning khangi lari ki knowledge na hing ba ya ti to si de ne ti la ka ta nang na sa physics tam gera biology tam gera any tam gera adu khudi ma sing do thabak te on thok ta ra ka ti nang ki degree do nang puk thak ka ta ai ko ki certificate do puk thak pa ya ti tami ba ko ki khudi ma sing certificate ai ti MA first class ne na sak puk ta thak pa ya we adu ki degree do adu di lang thok ki ba ya nang tami ba do thabak do thok ka ta ne nang pasa parak doi ba hinga ka doi ba nang puk than sa bang pang doi adu na ai na haning pati wade ko na ko na tami ba khudi ma sing si thabak do thok na khono na ko na tare ba khudi ma sing si thabak do thok na khono adu kham na tana ai na ko na haning pati class 10 ma sung 12 na koi ujiki ayam ba uji tamba hawra khare asigi matam sida na ko na taw ko tab chate kasunate class 12 ur kanda yari ge dina koi professional courses na bo hano haibati pasa thapoya tambal ur kanda sahi ani gi course ko bi ai manga gi course ko bi ai ahum gi course ko bi ai adu gi course sing do na ko na tamakanda pasa dum thoksar kane pasa lai tata kati izzat lai tata ni kana sunang thok sa biro society la masi pom na ni adu bile sam chak priya ro sam sam na pasa mayam pai ba khunggang mali ta ga di khunggang do sa phulak kane adu keno kan sa ina do semilon phat tabi maram na mama pan hayam akoi je selai tabi maram na isa sing je hujiki sem bangam da bani hai posak to nangi matam na thon ga no nangi matam na thon ta no no nang semam da ba do selai tabi maram na or ma chu ga tor badi ya ba taw bo da bu nangi matam da thon ga no nang tami ba khara do hujiki chana thaba ko on tho aka taw ai ba doi thamningi aduna hena saiki mama pa jingna ko aroi batai hajaning batai hena mama pa jingna khangning ba tar ka te koi ki krishno ratakana ai ki adum krishno ri ai ka skai de krishno ran tanara ka adum ai ki office ta la ga ai ki site ta ki adum ai help tong sake adagi angang sing koi ki 10 pass ta rokan 11 tam ba ho professor sing su na koi ki career ta samam na ba lai ba tar ka ti madu ki samam na ba ko na fajana wari saraga fajana tawbata ba makakta ta ko na focus to ko na goal setting ka wi masi goal setting ka tawraga na koi ki tongan tamba career ki mai na masi ke test tawraga kari ke sana gani kamai to gani had jo khangdo ma tong da na koi da like tam da achuki matik mai pa pe san se se wang ka toini aduna ti phawati na koi traditional way of learning de lainani maram di mi mayam traditional way of learning je mama pa ta thado khare adugi masi ki traditional way of learning traditional way of job style sida koi like tar ka di kai taw dong da koi sai gi sapat pa kungbang ama atagana ko gi lifestyle se hong bang amoi ha thamjaraga ai tentak na ai dosim ja thank you
Thank you, Sir. Baratin Premjit, Career Consultant, Door-to-Door Career Consultant Service, Bhavanbo, Sigi, Mang Election Biba, Class 10 Lamadi, Pir, Mal Palalaba, Mahiru Shinda, Mamandam Laba, Wafam Kiama, Tampura Bagidaba, Nankali Trataka, Fonduk Shari, Magatarat Pasidi, Ogami Matungina Sigi, felicitation to meritorious students koi mana matulia topagi tharom maka sathajage koi nukup amani tang koi matam lomsage aduga koi mana yang topagi tharom basi maka sathajage adana thamjari Masih Anda felicitation come first prize distribution ceremony 2025 Koiba Koiba class 10 di Koiba Koiba marksheet pusher si Anang Kungong Boy Amadi class 12 kita Anam Kun Menana Class 10 kita Anam Ahun Mamagasu include Tobi Kona team na Ishala Kaniya ko da Puna Class 10 kita Hala Class 10 kita Anam Kun Gawanaga Ahun Mamagadi Kun Gitaru Koi Class 10 kita na Koi Mal Palalaba Mahirushi Asida Koi Prize Kumigi Promasi Lokasage Koi Mal Shindilba Nasigi Vice President Bernard Rosa Singa Tansita Koi Anang Singa Sida Banana Tumpubi Gani Ahan Kada Kathok Sage Iran Remina Devi, Apopa, Puram, Ratan Kumar, Class 10, Shivi Sida, Jamal Palapani, Mark K, Satyavatri Shi, 90.60 PC Salim, Bhumati Mawangi, Mental Production, Bedana, High Hall, Kodi, Processing Nama, Kodi. Mabalanshin Diriba masih biasa orang itu mabalanshin Diriba dalam satu lora ayah masih kusuk dia. Kuat awal buku berapa ni proyek yang nama lagi banyak semasa ni. Mari baki banget berjalan tangan dulu. Maka tarapna Yuhenda Laishan Apopa Laishan Amalzet
Maksi Sugeshira Maipalapani Maki Sakhivatnishi 91.2 precisely Lamasal Maipai Kubak Ahun Bukubini Mencukupi jangan tengah dulu Melana Sheravan Sefren Shi Idol Apopa Sheravan Bimol Maha Sisu Sugeshira Maipalapani Maki Pesi 92.4 Yang Wang Maipai Thank you Ako'y mayang di Southhook sa kanilo naman Nanada ang mga nagsindot pa Yara ka din Nagsindot na ba? Nagsari Kaya naman ka. Yan. Makatarapa sini ako, makatarapa mengapi dalam berbagai masih bersih formular function berbaikan belum terdapat balik seri. Kotak segi Fijan Sanjana Devi Apopa Fijan Ibomsa Shima Bersiamba pasta upani magi sekiwa CZPA Hagana Hazipi Adumana Alova Sistem Wanalayan Mana Sakina CZPA C5 Wana Mai Papaning Nasiso Bangahun Bukuli Gani Kawan Mata Yun Wakatara pada Lutubang Sir Kumar Apopa Lutubang Buhon Maha Sisu Musim Damai Palapani Manipur Kota Maka tarapasinya semuanya Musim Damai Palapani Matuk Syarikat Derogasi Nasi Maha Nasab Cuba CZPA 515 Kuat Kubu ini Thank you Kuning Pagapur Maka tarapana Usang Mami Toiba Apopa Apopa Usam Rajeswa Apopa Usam Rajeswa Maha Nasab Cuba CZPA 6.67 Makatarapada Kasyam Alpina Devi Apopa Kasyam Samsang Maha Nasab Cuba CZPA 5.83 Kumamahan Bukubu Ang Singasiro Pungin Turupo Makatarapada Ketunayong Sarambas Apopa Ketunayong Randa Maha Nasab Cuba CZPA 7.17 Kumamahan Bukubu Thank you. Makatarapada Usam Rishina Devi Apopa Usam Rubu Singh Maha Nasab Cuba CZPA 7.17 Kumapuni Tanda Nata
Makata President Nasibu Price Sasipini Namayamba Kitanayin Puyo Vito Atang Yanto Naluksari Tension Resco Apoka Tension Total Yanto Pulakani Bang Sakiba CGPA 7.133 Kumagawa mo kundi kumagawa pa yate kung sino yang nasa tulisan yan lalu batang lebih ras laisang apa laisang samananda untuk kini bahasa kita CGPA 7.33 kumakubu thank you Makata kada laisang Itali dede apopa laisang Bogol Mana sa kita CGPA 7.67 Ang nanabaw na sa pulo yan Laisang Pemikanta Apopa Laisang Ziban Bahasa kita CGPA 7.83 Kubakubu Pemikanta pada Pizan Pensu Dewi Apopa Pizan Lokal Bahasa kita CGPA 8.17 Nagnawan ni ang marunong siya pada kaso kagawin siya Argentina na session hall lagi bayar siya sila kanina boring na may himod ko kita ang naman wala tapi apa Bakal para presiden Lembaga Saran Apopa Lembaga Tugas Survey untuk perkanino ng mga sigigina ba sigigya sa oras ng siyempre ba ibang sa tulog untuk perkanino Bahasa sa kita CGPA 8.33 Lembaga Anseli Ensela Apopa Lembaga Munamani Bahasa sa kita CGPA 8.5 Usang Pabita Devi Apopa Usang Pradamahan Bahasa kita 8.67 Thank you Nana Imam Thank you Matanda Lamban Usan Apopa Usan Gandang Anawasnya sekiba 8.67 Cuma nawa ikan.
you, thank you. Itong masih presiden Kuala Malaysia juga kata mengatakan. Masalah mau jadi dalam ini kan beli. Mengatakan pada Malaysia dengan apa Malaysia Samsung Singa bahasa kita CGPA 8.67. Malaysia mengambil usulan Obama. बहुत तंग है हवा Seluruh Huning Singkong apakah Huning Singkong berbeza untuk kali dengan nama nasib juga CGPA 8.67. Matanda Maidon Rosigina Pekka Maidon Sanjit Kumar untuk kelihatan nasib juga CGPA 8.83. Thank you. Kanan thank you. Maganda ang sini. Guest guest kita ang donation juga ay apa punya betul. Masih maganda bahasa itu juga lorong sini. Apa pas second third hanya thamba dinati. Ako ni pisa juga sudah ada umat karimat. Kadang sebenarnya sini tapi tu fast ada anak kelas tiada sama naba mak aniau mana nak kelas tu kita suruh apa nak mak ayam ba amak lepas tu bersua ada apa sinjal langsung kita sinjal amata masih tamzade tapi tu kalau jawab mana kau kenapa apa anak kuali pada anak semasa awak pisah dia ada kau tambah apa mana anak kata mana dia kau lepas sere kelas tiga dah kau jadi mahuang dah anak sama dalam mahuang dah ini kalau hulusan pisang apa pisang berbekeso bagi CGPA 9.33. Kalau ini bawang ni, kalau bawang begini untuk jalan, kalau untuk anak di dalam dalam. Apa kau terlalu tu? Matanda pisang Wesi apapa pisang sam kanhai baga siso 9.33 sale basiso pero sende sapma nana mawani kuma mahon kuti gani muling kumari batu dengan sewa matulung nito mo dia na sinasira sinjalanji ko sinimay ko dito baik sekali. Mana nak kelas 10 je? करीबा Aham. 10 nak siapa? Ada aku jawab aku ni tengah suruh sahabat nombor itu betul. Sehari ni ramai di kisah waktu yang nombor kusim aja kontraksi ni kakilan bang tarin bahasa sudah sudah mai parpani IT dah 5 PCSL. Aduh, apa na militaris awal na kusim lagi na tapi lepas apa Bosnian exam dah aduh dah Bosnian exam dah mai parpa alam sih budak ketak pun na
तवाला से पुजेगे ना ताकि अपने सीधे जो बात अगर किन मती वांगा याव yang फाबा वेतन गम जेशन अपोका वेतन गम अजित बार असर की बार CGPA 5.17 Bersatu pasal lima sina. Kita main laki dulu. Baik apakah kita main sana tembak. Baik CGPA 5.67. Kita mahu buku ini. Thank you, Doctor. Masuk kelas 10 di apa yang menjabat tudang kereta datang sudah lesson jalan kalau betul apa ini militer seorang yang pergi ke berdua di mana apa yang dia buat kuda aman kuda apa ya foto session amatan dasu kami singar madana link dengan aman yang dua terjadi kelas 12 ke waktu saja Jadi serius sudah exam warna pada pusat kedua itu question nomor berapa? Amal apa yang pada pusat kedua se waktu saja yang pada sedersin Susmita Sanu Apokka sedersin Joy Prakash Maitai Baki PCSA 55 Coba mohon bertemu dari mana sih tidak ada lagi itu pesan jauh dulu untuk mereka berusaha. Berkata kepada Sulaiman bijak Dewi Apokka Sulaiman Dorendra Bahwa sekitar PCSA 60 PCSA Apun ba total mana 300 kami aduga Susmita guna 275 kami Kita mohon bertemu kami Thank you. Itu yang saya. Maka tak mana setuju nak kita mau license ni, imam sama tu, mereka pendapat orang sini. Wow, ini dia foto nombor dengan. Pertama kita cakap license pensan apakah license sampai Bahwa pengguna pengguna C15 adalah satu China 63 isi saling bahwa kemudian Bahasa kita serban berki dari apakah serban ingasa Bahwa panggilan masih 319 panggilan kita pusina 63.8 Sorry, thank you. Bahkan kita untuk saya Abbas Naurum apakah Naurum double Naurum pengguna masih 3.2 adalah satu China 64.6 Tunggu, banyak, macam mana? Maka tak ada mana sejauh ini lagi dan letak
Ketilongi Kakasa Siho into Pranaba Maruksari Makata Akwasi Lasam Olina Devi Apoka Lasam Sanjit Bala Pankiva Ma 230 Aduga Septuba Pusi 66 Nakit Rakam Tulak Nukubu Laisam Sadananda Apoka Laisam Samansara Mala Panduba Malasi 335 Aduvasakivit Krishna 67 Kumala Holy Kudu Thank you thank you Bhagata Rakuda Takiramon Imasam Apoka Takiramon Santos Bala Security CSC 348 PCSLE Aruga Sorry 348 Bapame Apumba Aruga Security C 69.6 Imasam Watabaso Imu Maruna Imasam itu sudah berapa? Rasa Sumbu Nama Mansara Yantu Pilawat Enak betul mau berapa? Masam itu, miti nggak ada, miti yang Bapak itu Lasam Susma Dewi Apoka Lasam Samansaram Bala Panduma C 348 Septuba Krishna 69.67 Kumak Kumu Buas Usam Apoka Usam Basanta Mahaki Apumma 348 Septuba Krishna 69.6 Bob, thank you. Krishna Nirvyarani Devi Apoka Prashant Sanyal Bal Pandulama Se 360 Pami Aduga Septuba Krishna 72 Society United Lakana Mana Asuturu Malini Naman Panchayatu foto di kalau orang thang kan pau ini Untuk Naman Manuksari Maka Parapada Malamanda Lasam Sajala Dev Apoka Lasam Transit Bala Pandulama Apunda 365 Pami Aduga Septuba Krishna 72 PCSLE Abahu Bukubi Demi tak perlu kira. Ana Semasa Puni Teratu Maka Parapada Hidamayu Puspa Devi Apoka Hidamayu Samatonda Sarana Bala Pandulama C 381 Pami Aduga Septuba Krishna 76.2 Kubak Ahu Bukubi Kubak Kuba Suka Kau Hidamayu Hidamayu Thank you. Makata Masih Tasmin Kami Lantaran Shintoga Kekayaan Namu Mana Kursi Nabu Naga Malam Syari
Kumantan Sarwa Devi Apoka Kumantan ito ang sila mark 19 kami aduga mga sa po si 78.6. Tama lang ang lago. Tanong sa Saliban Apoka Amor Sana Saliban Baki Apoka mark 403 aduga sa po siya ay 2.6. Kumbaga buku mo Mantonggan Latami Dede Apoka Mantonggan Open Bago pa nila Marasi 411 pa niya aduga sa siya ay 2.2 kumbaga buku mo sila ba Sampan Elena Dewi Apoka Sampan Bambang Malapan juga masih 400 kali aduga sa siya ay 2.4. Sampan Elena Kumakan niyo Kata-kata Marsam Silpa Devi Apoka Marsam Sojit Malapan juga Malasi 400 kali aduga sa siya ay 2.3. Kumbaga buku mo kanan tinggi. Baka tayo natin pinaba ang iyaba na sinusigis sa election diba ang iyaba ito iba ito at ang din katuwa na manawag siya rin Tenjam Dana Devi Apoka Tenjam Devananda Malapan diba Malasi 419 sa tuwag siya ay 3.8. Ito po kami kumakahan mo kung yun Kas tiap-tiap areba kepupangan oleh dari masuk balasan uang kaya buku sirat konstruksinya hizam dari bebe apakah hizam sam kanai malapan kita akan membuat 450 terkini satu shi 90.4 kembali awal ini. Thank you. Lalu langsung. Apa? Thank you. Kita itu. Saya tahu ini apa sih ini. So last thing Kizan Rishi Malama Wawani kay Opochina Dura Hayun Shan Kizanda Nagana Kizan Delu Malama Tuyokuela Wawani Kaya Kishi Animaji Kizan Rishi Alade Kizan Delizi Anal Koriniti na tanda ay na Hago Tagat Zeta na ay na ay bukan sa Bukara Lalu taksa juga
शेयर तंजीबा अना नातनी आई नमसु यम नुवाई जगह YouTube महानगर ऐसे ऐसे शोला आई नखर तम सरपा से अना अंदर शेयर का होगा आराम से बस में साउंड मार्का कैसे आया कि वो ऐसे आई ये ऐसे को तो नहीं आ रही है कभी यम नुवाई से अगला Class 10 di anak-anak Makassari Malaysian Tijam Bentuk Perkani Bendera Tijam Malaysia Bentuk Koleksi Abida Class 10 di anak Perkani Tawar-tawar anak-anak si Stres Mata sudah Bentuk Perkani Tijam Malaysia Abida Tijam Malaysia Abida Bagaimana? Teman-teman grup singkita alam sila teman-teman bermak yang pernah kalau waktu tidak yasi amusung kosem amusung buat singkaki pernah teman-teman bermak pernah kalau waktu tidak apoy project kalau berhoki oina bottom secondary education Manipur nalaga kursi sahihi 2025 2025 की ख्वाइदगी हेना कारण बिकोगा ख्वाइदगी हेना माकवान नफंगा अंगालनी फिजम हरिसन फिजम मुसम फिजम डली हरिबा अंगालनी सिना कुर्सी सही 2025 की बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर नलबा SSLC एग्जाम मैम ने मेट्रिक परीक्षा हल्ला बदो सिदा मकोई अली ना काय मकोकी ओइना ख्वाइदगी मार्क फंबा तो ओइरे हाइबा सिदा अखोइगी लैखी रबी आइगी इबो श्री कोंथोजम तोंदी मचा मेमोरियल एवार्ड अमा आइगी याम्बा श्री कोंथोजम सरत सिंगाना कत्तिरतुना हाइबा अगालानी सिदा खुदो तंबिना बकिदमक्ता खोइगी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की माइकई दलिसी दिरक्तना मकोइने स्पॉन्सर तो दिरक्तना मोमेंटो प्लस साइटेशन यावना खुदो तंबिलाई मसी की दमक सिंदा लांगनी को ऑर्गेनाइजेशन की माइकई दगी खोइगी आइगी याम्बा श्री कोंथोजम सरत सिंह अमसुम मार्क इमन मनु सिंदा लांगनी को माइकई दगी हाइंगा इलेक्टेड तोमन कंगो उत्सरी कौशंजरी फिजम डॉली लूसी प्राइज ग्रुप भी नवा आई याम्बा श्री कोंथोजम सरत कौशंजरी मतंगा हरिसन फिजम मार्क फुसु कौशंजरी अगर मसला सिसो कुर्सी सही की 2025 की काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर नलबा 12 एग्जाम ता काय बुखोकी ओइना ख्वाइदगी हेना मार्क वांगना फंगबी हौसु के क्लास 10 की ख्वाइदगी हेना मार्क फंगबी नुपी मचा लूसी के हेड मसीएमी डॉली फिजम मार्क फुसु को संजरी मना आसिसु आई याम्बा श्री कोंथोजम सरत सिंगाना मार्क के लैखिद्रबी अपोपी की मिंदा कोंथोजम तोंदुसा मेमोरियल मेरिटस अवार्ड 2025 हाय बस कुछ नमक के लगता कौशलरी फिल्म डॉली सिंगल आंसर का कमिटी ऑर्गेनाइजर्स श्री माइकल टकिसो हाय फिल्म डॉली एमसो लूसी अनिगी अपोपी अपोपा अनिमकुसु आइलिंग आइलेटना थागत फोंडोक्सरी मतन सिसु
Hello. Aduga hojiki ekoi khungala sigi oina class 10 amadi 12 exam singa khungala sigi makok mathang takhaba takhabi singa dugi mafam da su selaisam le laisam nandageshau sing memorial meritus era haiba ewasi makilole bi Srimati Laisam Umis Thorasavi Devina anamba haiba satwa satri singa sida kudo tambi tanja do lojare haiba kudo asu tambi da magi masaluka Sri Laisam Sitranjan Singh Istasa do bachare amukha sila kutukchare hanak chahigi kudo asigi class 10 exam da board secondary education में कुलोगा 10 exam da makanga thangda rakhaba paishaka ni Edison Prism Mamadi Prism Rosi Devi amukha sona stage da lekat pekaba narudan mission jari amukha sona election jari ada jadi also higher secondary education mari kunalanga adu level class 2 exam da kuda sigi kwagi bako koina koilakre amukha sona secondary exam doli devi datar exam sambanai mana pangki babu nama samuiga yakani koi amadi mang sato pesi 90.4 haiba paisa sina amuk khungala sigi ekoi class 12 ki exam asida mako boibe aduga ekoi makha tarakuna koi lakini ba chhatra chhatri sin koi phambi ba batch ki members sing garona sinjari ko organizer khudimaka photo session ama leijari maramadura minute amatan ngatan leidina ba amukha shona singa langre sigi maike dagi dologani singari